about 3 years. One for ringers. I didn't check your singing now, Papa. That will be 7 months. What could you ring their son? Mumma. Akuma 87.9 or so. I case you say, Woman Yako Kunene Obinium. To your sister, you know, and you know, Ninsane. Or maybe I beg if you say, a member baby, yes, Mina Metia Boni Dindi on Beijing insane. See, on Beijing insane, Womla. A Daniel Saturday, you went no quadra pepe, and I'm a woe, me ban. As a man, one will be ye dinner, mamma, and papa, and a young craboni 70. Never mamma Monhano, or my minia be no their break, cranka crassa. The Minya says, man, say, or the boy need your more than a co SS. The boy in the core SS in the bayano, or Betty said, oh, my mamma to me banjin, a down is sending a bema, no worry, and the question me near Bemani and Yamiswadi. O ka se yinyina na ekọ school wie na ma yaye enkora aboni nsem ne yawo enti se o ma beja amia eya eyeboni enti no eti sa de onu su beja school no na oni mi nyina bre na ye de ahwe yeba no enti ni sa ama ma adwe ko ne so esa ko di nachi ni esa ko ho second one ese de ebeba ne se ye nwale ti ni ekọ SD ti wo ye me ho ade wo asori ni ma enyina eti kama afidie was starting masem sa ekrasitina ye papa asase so na ye efuo ewo honum ti ju baby no ka kire me say ontimi mfa ne papa ebre na ye bre wo papa asase so no ontimi mfa bi mama ne me ma no ema ne yie enti watis asase wo go so ti yenko go so na yenkonko ye kokofuo ni bi no betim dia mama ma oba mi solid na chi ne nkora ni na akọ go so ti wokoje asase no efuo no oba obeda oni bedefo do na mesume ni waja hoko no discover me na me ni bedefo ni yemu adwuma ti go so de na yese de eso no me ensu ta na betwia fa kokoo ni so na esei ti esamba se emmo aye ti wasati bi wo ofin so kwemu no mo ye frɛ ho pintin ewo kodie pintin asase ni bi da ho iti yanko wono me nkonkoye iti me ka kire mi kun se me de ma brefo dwuma de yes ana me tete dodo o si agimi wani na nkonkoye na oni wo mani nti me de me nya aba no ma me papa sa asusu no obema mi binti no mi wani bisedi na chini ne ko painting wo ene anti enya asem ketua kwaye bia ye konya ngi ka de jin krofo kra de ye gine di wan ya omo se yi omo mfa maye na ye chan ye konya ba bi we wana maame bi friend Auntie Grace of friend mi saage asasi bi da ye kwaye ntifre hukunu semu betimi aya ampa mi friend mi kunu ma ne bai ekuhu asasi wura no ode maye ti ono so be ofa be defo ye kokodo ye nyina oba na me nu aduane fu ne kwa wo mu bepo me nu aduane na ye ko na ye basa fu ni nyame adom e bae ti ye buso as aduane ne start ye ba no na me kunu afa oba wo kuru mu no mo tafi fu ni aduane e di kan no na wo di kan de ama oba ni kodwa ti maami bi wo ye fenanti ti wa no ka kire mi sage sade na ukunu ye no mo hu so woni ge ne twemplenti ye mpene ma ne nkoto aduane no ni mi kuru kasa so se mesumi ye oba ni bi adenti na wo de afu mo aduane ma oba so no nkoto manti asienti o so la o mo akoma mo ni mo mkotwafu ni mo aduane na chise kakra me de hwemkola no ese fu no enyi na wie ana o ka kire mi se wo besa ko back to sankoro na wa kwakopai ni nua no ti mesumo wona me bra efre mi se aga kontu biaba enti minua maamo moye nan di o cha na ho din betimi akoye bienu ti mi di batu mi kunanim na msi bi ku so se beboa ye nkura na setire mu dia anie yenko kona koye bi na meso yenkoye bi ni yemfa meboa na msi mate nti ampa mi tu kwan no o ne koja mi si airport na me de koye bi kodi o frɛ na ge fo na ho afufu unim se nkura ne so eja omo ho dia ma me nkura so omo ye nsia emu enai yensa de na omo nyini yensa de na omo susa enti mi kodu ye no mi sende ni ska e de mano odibido afuo ne ho odibi ye hwe nkura ne kama me bapa ni so di machi ko bi ono so sendi ska ni bi ba ne de hwe nkura omo de hwe nkura ne kama enti mi sendi ska ba se de otoso mi yensa no onfa ne nkoto adwumom na onsia ampa ska me de ko ye no ko yakwa ne koto adwumom me wona me ba ne frɛ me ba na otoso mi yensa me frɛ ne rama o frɛ me no sima me papa pa me afifio na me si aden
ma wo de wo ba wo ba beti me de me pese me ka me papa asem nti me ka obepa wapam me ka woni me bekunti nti me ka me ye ya akra na nka na me free me kubisa ne se e dia asem na asi wo ne ewramantem o chire mu se ewramemu no akofa be ma de ne busa akra ni me de na obeka se kro na koko ni wo no abaye bia me nimu no e fe no ma me ya me kra kofa ne mpona de bia wo sorry a obede fie o cha body ma ne koton bibia na wanu agifie wa boso ne efu mu nyina boso okodidi kura onpese obedidi be free me kru bisa ne se jaku na mama ya no so ebibi etwa me bisa se wo ne na agudie nu ase ne hu so me be tukwan no ti wo ka kire me se age o abamesia no wo gidi amane ti bibia nu eso mate se wo mpra no ne ti se anti me kura ntimi ama me mu aye bia wo se enye mbibi bia wan fa mu aye bia ma me mo di mu aye ne ko ma me ba pani ka che ni say ahan me be brama no ye beifo na me sister mo ama nkura ne be ye o mo de ntale ne panties ble wo o mo de be ye ahima bre nkura me free me kuru frɛ wan kasa me ho na me si mati me be bi enti wo mo ana ye say enye me ba no wan mo frɛ me say me market wa me kudu o makoja me mpona no ama akura no doctor so nan no mama ya no apam ele no esi abonten se wonko ti me mama sister mo free bre mai se omunko krom ho so ko to me ku ewo krom ho a omu so omu de akra na ye na ompa papa na chew ene nimpra no achew se menyi ho onu so na ehwe wo ti ampa me sister mutu anamo ko kro ni mu omu ko du krom ho no ma omu kan ma duatofo ko ababa ni wo sa wo se akra no onyi ni bi na me ku se ompa mo nkra no Baba ya FM ene eyewu piada akomamu nsam dwumade ebre na so samakos menema bedwafo yetenase ukuada wiei na yebiebie ensemu ede ekyeremo na sabre yi a make side na wa wonim se akomamu nsam dwumade atwa ne hu se frede ti sa tai da pasua na efa Kings TV na Onua TV yeni ankasa yediemu Onua TV dwumadie ye live ewo ho sanso ena Osei Krom TV so Osei Krom TV so dwumadie ye live ewo ho eni nti join yen Onua TV live Kings TV live Osei Krom TV live ni nyina ewo multi TV no eso Omodia neko na ehwebi akoma Facebook page no akoma 87.9 FM akoma 87.9 FM na wahwebi ewo yen Facebook page no wo like page no a na wa comment na fe wa share de amayen na YouTube akoma 879 FM also obenya akoma munsam dwumade bi na wahwe ewo ho Andrews Anumanye mpatasie shoemaker wabiatum nananom choba trade junction wabiatum Mr. Wusu edum Africa market ne yire obekwampon San Bronx New York ene wonom abie di atum wo Africa market enya asem kitwa afa yeni akase taxi driver bi ene meko edum ebo modia na ofa me drop na tese wo pe baby di to pe baby di to me hu se sometime akoma 87.9 FM ewa na mzi aha taxi driver watcha wasi afra mi buache do ye adwuma fa adum ho no na the registration number ni ye 1243-18 1243-18 buache wo de edam de mu de nyame enhira wo pa fa super group so na se de woni akoma enhwe emumtase droba buache na ebo wo fie wasafo ono so etie bi enkawie zongo assemblyman ono so ebiatum gaso filling station ewo nkranza ora Emmanuel Noble ni adwuma yefo ne won speakers ni dem ewo nkranza wo gaso filling station Arimbolt at 32 kotwi ni brofo edu won so ebie di atum de mu odin pa mansa nyina etie Adepa Information Center kotwa fatia wasi akomamu nsemi nyamumu enu ntiro omo so ebiatum de mu odin Big J taxi driver and also ya adwuma opete number 2 ene won so de atum wom a Big Love Radio watro pete dem ema won a
wamo ewo Spain nyina so etia komam nsam na Reverend Makoni ya ono so si oh eni etra the champion filling station wa na metonto ameniema wono so bia dia tuma adwanta form ame empatase edem speakers no Junction dia one mama topete wo homa ye ahoma so taxi drivers masha ni aga wuli wonfa program yi ni agro paako so taxi drivers ya what Junction wo mo mfa akomam nsam dwumadi ni agro ba bia ni kuradua no so wono emfa ni agro kra na wo post ni Gregory nyira hini some ka say the great was 404 no one da na wonum nyina ehwe bi enti ato di 404 nanso Gregory ni di no esra akomam nsam dwumadi enti Atomic Digital Satellite 34 Junction Sofu Kofi taxi driver tag Junction ono so ebi atum ICBC asafoma Prophet Elisha Bun asafo menyina make us say one share dwumadie die emo enten efiefofo pete number 2 Aku special fried rice one so tag Junction nei one ebi ede atum nyame na ye information center edem Betmat Saloon Sokoban memaba wa fefefo no me bia tum ene nyame ne mebu afo information center so so Adam Chairman YBC Obapa Electrical Enterprise Pankrono Masalachi ho efidie no se demu ani bom papa emu da ho papa na young billionaires nso ekuo no womo ene ya na ehwia bom Sister Lina Abrepo Highways ono so ebie ede atum wa ya wonum etie bi nyame ehwia mu nemom semetransese na metumi ede akomam nsam dwumadie ya bramudie na kan hu ne se ne wapam atade de ama me ahye dwuada kwasi fiada eye Josie Fashion owo bom so kumase woni meet me there sports no na edi ehwe no wedding eye o party wadwuma adoring babia wo bia babia wo kobia wo po bia mana pam wata de wontoma wo lazy ade ama wo eye Josie Fashion fe Josie was 0243 433 465 0243 433 465 yemre na yene yerabadi emedi enkomo a emu rem papa na yabuafo ye Oliver Syria Mix Kemaline Company Limited Tom Brown papa panie wadi yaba kwaji bigu store mu provision no mo supermarket ne mo na jese elmanfo beduja ene na manso wa eba kra ne kensu ni anwura ga janhye ne yabebutuo yese fa ya de bra na manso wa doctor fo yi di won betutu ni nyina se Foco 2000 bookshop and stationery awufo chechere fo school mu pani fue school fue one logo line mo maje enwo mapanko sua mo babi se metro report na tabia taakum ene na mema droni ni o mema wabo adabridwei eye tabia taakum ene wono no mu asagina so say yire nche so no enu tabia taakum meme muntungo so 100% cotton fabrics me so wontuma no wodi kwa yie no wodi kwa outdoor no wedding no engagement no me so wada enye ATL 100% cotton fabrics eni da ho sebribi na 21st health clinic and so ye sciatica experts na Piwak natural no be 3P garlic mixture na Power Life spiritual and herbal center yan ye di P Life bitters aba betibi no yenko na yene yenua baby enkwatwetwe enkomo nani abre ma yenso ani abre obapa yama aha eba akomam nsam dwumade so na oma wodi mebacho me de anima firi he na ba mebacho me wo kropo mebacho anima me hwe wa wani ade pa hu mebacho anima wani ade pa hu mebacho okay ene ye hwe wani ade no ne atie won nsam ade beda mebacho yoma yankwaye mebacho ni nyina ne se na me ko school wo yekrom Jacob enti na me wo class 4 e class 5 no enti abrante bi hia me no se nani je me ho opeme enti oka se opeme no oka na me se mate enti me se di be se week no se hia me ko no se ya me mesra no na me se mate enti oka ya ne me koye anwumre enti me koye no wone me dai enti enani mo no edi be 3 days time no na me pie krom na ne girlfriend me nim se na o girl ti ge ne bete me won se ma me nkobo ani chen biem na wone ne wo ho nti wo kan sa no wone me hia boy na me nkasa no ho na wonu so hia me a won kasa mu nti ne ye aka
Enti emu obe se 1 month ko 2 months na se me yare. Enti me maame ye no se menyam na me se da bi menyam. To mo hwe ya na che se enyinsen. Anu bisa me se me ne hwan na nyam na me bo ya wa Isaac din se me ne nanyam. Ona me ne na dan. Enti ma mo de kwoto animu. Se ni sei na me de aba. Ti ye de koye no. Ana boy na gitum. Ana maame se enko enyinsen no ne ba ne nko school na. Ne ba ne wo SS. To ka na maame se da bi misua. Ebia na de bibia ba na se nti o ma me nwo. Ana o mo gitum se mba mama wonti. Nyinsen ni mu hwe nyina maame no won fa bi amba boy ne so fa bi amba wansi wa mehwe me da se medidie se mindidie se me ko hospital ni nyina wanye ti o maame na maame ska de koye insurance se de be ya metumi de akọ hospital no enti edidi ma na menyam no nso no ebu a me maame mada no nwumre otumi ba me ho bebo me pu na me nkwa me wo me dan no wa beda ho enti wo beda no wokọ a wan siri kola o ma me bi na ade ha wokọ na masa akoda me mamu ti rata me komutumi de me mamu so basa o mo se boy na ba o mo dwen se boy na ma misika ba na boy na nyede e ma misika bia enti bo me tumi de me yefo no pan sa betuma atana wokopem anwumra a me maame be aduane a menya bi adi enti saa na didi ma na me de me de wo enti me wo ye no o ma nto hwe ya ma me ti maame nwura wo de wo ne ma no ene na me mi wi su ye enti me wo ye ni nyina boy na nsi hoda a me hwe me se ya akwa na ho te sei sa me ye den ni nyina wa ma to maame na ba ho na obe maame o de je nene adwene be gina o se o to akwa ni din se ye frɛ no Isaac Owusu What did you? o de je nene Wo ba no adwene ya did you na to ni din? o de ende o de bra me se me fa ma wo foforo me fa nya nkwan ni je nene adwene na nkyene Je na adwene ne nkyene. ba cha maame de ba na trouser ba ku bi Adi an? trouser ni ka ba ku Trouser nika. me ba cha blue one bi Na ba ku pe ye wo trouser nika. Ye wo trouser trouser bi na ano nika. na se ibi sa na ne ka ho 3 quarters. Asa ha bibi sa ana tie down no say ana wo de ban se o ma beto akra ne din enti menya na maame geye adwene ne saa ne ma no enti yemu ho no mo no ni nyina na sika bi ama ehwe ni mu am so me ba na komutu me di akra na atore bi kra en beto ne na makra ne di kra no na eden me maame so no wonni sika se bi a obeyi sika ma se geto ne na ma wombani ana se bi a bibi sei enti me yankasa kra me oba ta na akra no me na komutu me de me na me hye dem saa na me su enti na se bi de me am se me boboy ni dua enti na me nim se bi a se dua no bo antoa na me ka se bo antoa na wabo dua enti me bo antoa na se me di bo no dua se mama me bread do me school na me ntumi anko me wo ye nso o me hwa akra no mra me scan fan di ni ade ma me nso mfi me enti me ya na me bo dua se me di antoa ne bo no dua me bo an santoa ne nku no enti na nim se se bi a wo de se nsuo ni soso a na wabo dua no me be ye ne mu se wo de nsuo ni soso a na wabo dua no enti sa na me de me ya na ma hwa edua ni nya no ma hwa edua ni nya no da Enti na wo hwe se. Ana me hwe se dua ni nya no na me hwe se dua ni nya enti na ma me bo dua na che da de dua ni nya da bia mi hira na me se we da menti ase enti ba sa no da ku bi na komo de me na komo so na me nya sika ma me ba no to dua ni na kwa no su enti na me no fo no so na bi ni enti ma me de bufuo ko boy na maame ho enti me koye no ana ka tell say the whole day kra me didi ye na kwa no kra nya kokko kra dey anom boy na so mra miska wonso wo ma ho no no bi aka se bi kra 1 cedi na 2 cedi ne ye gena factory na makra no ye de endi enti e ba sa na me gya akra no si ho ana me de me be ekuruma me ka boy ya Isaac what he free ne wonso free Jacob krom ha by say da akra na wo woni guy name bia e ba che friend Tiko ne Ghana mo de friend na ye Tiko ya Isaac alias Tiko e ba cha ne Ghana mo de friend na wo Jacob aye Tiko enti e ba sa na me ko gya akra no si fie o me kwa na boy ne de ne woni ho ti me ko gya ne si fie na me ba fie na ma mbisa na me se de akwa na koma maame ne se onje akra no because we say o mo mra miska boy ne so mra miska me ba to de na makra no ndi enti e ba sa na maame ko ho na okogye akra no enti okogye akra no ho okogye akra no sa de akra no bae to de akra no bae no ni nyina chi sika bia mba enti be de dim saa na eja me de ba kumase na me ja mba na maame enti me de ba kumase no be ye adwuma enti ya me nya sika ma sende kakra ma wo mu me nya sika no ma sende kakra saa me na bisa maame se boy ne de bi ba wo se on fa bi mba wo frɛ no nso on fa wo se nya for se wo sakra no ko school to wo ka saa na me se de be saa na obi mu kwase because na wo ne me da yin na mama me 1 cedi kra da wan hwa akra nso me wo akra na wan hwa akra no wo nto atare mbra akra no enti na se wo bu me kwase
enti saa de amente ase enti wo so wo hwe no enti ba sa na me de ne call baabi na omo ne kan se on hwa kwala no enti ye call ye no otua omo ka se on tua 1.5 a month 1.5 no de ba ko ba ye wan first ka bia mba biem wan first ka bia mba biem ti ase di ma o ma be 5 months no de 100 cedis aba e o ma fe na bosumenum e ba cha no de 100 cedis ma friend me say yawo scanner wo de ban enso because say akwa no go school kra de bia 10 cedis me nko a me kopa de me shama na e bo af and school uniform ne school fees ni ade 5 million me nko na me tua na 100 cedis je won so of de ba month kra ka me so mu sa won so won fa mba wo kan o se a me ba me fro no ano no on frɛ biem enti me de ne call ho no mo no ana ne sister buy no ana obeka say boy na ankasa no wato taxi ana wasan so ye adwuma hwa na on pese obehwe akwara no ese wonye adwuma na say woni sika ba one na kasa enti ono de on kana semu biem ana me de mijan life man no enti mijan life man na say me frɛ na on peke o frɛ na o de me ba me frɛ o saa enti me tana se dwen won mo say boy na otwemadi enti o say me de ne fa kwan bi so na wo hwe ne ba because me say akwara na be say bia wan ko school say de me man tumi anko school na akwara no so woni made enti na o say ne eja me tati mo pa me de beda mo na mo bia mo betumi di abo na o tuma hwe ne ba no na wo mo am ne yenhwe akwara no say bia akwara no betumi akọ school esi akwara no wanya fie sen de ba cho say o ko 14 years oba na bema acho bema na akwara no onim opapa na opapa nso mu no akwara no me ne papa da apart from something they call baby nko an first that boy ne di shia me ba no kwakwa se ohun boy na wonim no na wodi call baby na papa no ko shia akwara no ye di nkan no na akwara no nya fie sen but that time na akwara no nya be 9 years 9 years ba chan na ohunu wo papa no opapa no so papa na ankasa da na boy na ankasa so hu akwara no da na bia me ba picture ko to Facebook na bia obehu ne dia na se WhatsApp no hu ne dia but se ohun akwara no se woni die na wo hu ne de ni stand twa me ba picture sa akwara no ho ofe ye kwa no mu nyina e ka se wa wo be fe se internet na wo nhwa akwara no ne ade ni stand twa picture and Sunday na platform no die wo hu akwara no kra se woni kra wo hu no wo sa akwara ni kra wo hu no baby ana motie no ene baby a na Isaac Owusu alias Tiko nani wo mu fie wo no emu atwea na se bia wo twam kura akọ baby a wontumi mfa fie ho se me de mani behwe me ba no kaka me ba che wo twam kura na mo ho kura wo betwam akọ wonfa ho oso wa ye no bone ben me ba che menye ne bone bia so wo twam last week no wo twam no wanfa ho wo twam koye wanfa ho no mo ite ma me ye no ka kire ma me se ya wo betwam wo ntumi kura afọ mehwe ne ba no kura anim nti woni bone kura me dia ye na wo ye nsa ma anya ne bone bia so da se that time na minim nya senti na adwen ne se wo twimedi na wakọ ne baabi na num nyanza me ba cha na num nyanza nyanza na nyanza kakra bia na onim ne de me ba cha se that time na minim se me kọ ne nchen ana bia one me da me message na ma nyinsen beba ana se bia one me da wo se wo ma misika na se wo se wo hwe me because na wo ge na ge na me diri se na wo ma misika toduane di me so me ofa me nyina wa ma me chop money and didi da nyinsen mu nyina wa hwe me da me ba e ma bia ne de papa se bia wo ne wo na wo peso budi kwase na wo hwa koda no a tumi ma kora ne so the tone twe wo so wo tumi anya bi ba cha na me ka se me yeye me de akwa no koye e koma wo se mintumi because wo first ka bia ambre me e komo de me etimi de akwa no koma wo de me ya majen se be de wo koma wo na me de me hu ni se ma ye free etimi pie krom sa bre na kora na nya so me ba jara ta na me be na nya be o ko be 2 years now asa wa ria ti ni ko ho enti na me ya na me pie krom se me nya de na kwade ma ye free na me gen se me ma me nkɔfa akora na ma biem etimi de ne kwa ma nkɔ fie kora ma me ehu se makoto akora na ma wo mo enti me de me ya na me ba komiti me free krom ba fie no na ma me akɔfa akora na sa ba fie ya o pie krom na akwa se me sit town wo se sit town wo biem wo ko fa ba akwa na nka me hunti me ba wo ko fa ba akwa ya ba ma no kra hwa akora no wo se ko yigu wo boy wonya obo modia bra afa akora na koto ahwene ba ma ne so wo se sit town na wo sit town no wo anya bi me ba se ndi na ma ma dwi ni won no kra ba this time no because na de na ma fam ni nti no na ni ma dwi mu kra se me ma ba na be se me pima me na wofo no hu se me se ma me wo ye me so ma ba kuro mu bi because me wo ye na me fere na me tumi mpie menye me yina na me hyedem na me fere nti data me de akwa no ko sa se me ko bia me ba na bata me nti na me ma me nsuso ni mu ma me nti na se
me fere timi fa ni mpie krom enti me de ne koya ndi madwen me sama e free enti o say me pie na obi ehun sa ha masaba town ni ha Isaac Owusu wushia no na uko school na usu gina class ai me ba cha no mo class 4 me ko class 5 class 4 me ba cha go class 5 87.9 na win ma de cry your friend no say pe ma mi say say yakase be ma kase me pe wa na what yase say at that age na what you say me ba cha okay that na mo be 14 ko 15 years class 4 ko class 5 class 4 ade and so class 4 ma mi o e wona ya class 4 ma me me ba cha afi na ke be ko ana na wo masua no na wo fom oh na ma de so na de na ba na ye enti nyisa na ba ndi me fere me ntuma nko bi na 14 ko 15 and your refugee age 14 ko 50 wo class 4 there that be refugee age me ba cha de na me that's some na me wo na mo 14 ko 15 years na ya virgin sabrem me ba cha na me fa obi ada enti obi na me dwen say obi se me pa enye say bia na ye na 43 enti obi pa yen ya na me nim say bia nipa na ka se besra na wo na wo koda na wo susu say obi ka cho so opel na wo ka say yo a e de no nipa ko expect ya free for after one oh me ba cha e wona dia ho na mama dwum say me kwa wona be ye sa ade no e wona dia mama dwum mu da say bia me kwa sa adwen no be me kwa ye na wo ye o ka se me ne opese wona me da no me nro me pant enti me so me ye mo do opese wo ye bia no wo ye wansuru me ba cha o de wansu me ba cha o de wanti anti me ba cha o de utumeje me ba cha utu ne na wo shasa me ba cha oh na me ba that na me chede nim nyansa bia sa na me nim bibi ana say bia se wo ko ne be ma ne hia na na wo message ama nyinsen enti o first time woni be ma ekokọ yesa at that age no o feel saying who saying me ba cha okay fi say me call boy ne wo no mo ba ye ne mu de endi be say fi be 1 month ko 2 months no na me yare me ka first day na wo call ye be ma no start ye say ebia or ben woni ni di nkomo or ben e na ba uti ma dwen be na ba uti mi die na catch us me call ne dem no they dinka me call dem na wa ye na dwen say won me de adwen bi ama me tirimu de ba na me dwen say menya ko won nko ade bibi besi bibi besi wala dwen say wa say me mra nchen bibi besi wa hwa kodam nyum na ade kasa bibi besi ade wo fa na nyum na hwe yie na me say de tie bia bibi besi ba time because that na dey asan na dey asasa makọ ne dem ne dey na me say ba wa me bibi besi enye ono wa bushia fo na tie me ba time me no na te ba na me pie mo ma kwai ma wo pie oh no mo ka ma me ma me ka na me fie ni to dey na that na me ne me na wo fo ne pie ko we keeping ne ha sa de no ti na wo mo ka kwa na me fie ti na me pie krom ti me ko on de mo no ma dwen ni so ana me kwa so na me wo me dan ha nti ma mantam kra na omuhu mitumi fa mpom me ba no ma lo ke no kra me kwa mitumi bie mpoma na to me so ne fom ne se de be ya ma katum nti me ba anadwo bre kra na me bie ne maguri asi edam nti me ba no ma dan nti wo mu de omuhu ani asenya wasoro minka se no wasoro na se be na ase akwabone sam kaka wa akwabone me ba ta data na ma so na me pie kurumba na me ne me man enna na me ne me man da na me nim se bia obi se ope na obi tumi ka se ope ba na me nim se bia ono obeda sa ha de no okay enti yehwe me bisa wasem nti woni be man hia da na woni be ma no ehia ye no atenka be na wunya ye me ba che okay me da first day na me ni share ne de menya atinka bia first because wanye bia me ni anje na se wan so mu se se dia ko be so mu ama bia like benya atinka bi no me bibi sa me hu nti ma fa ma dwen anko ti wa ye ne san ti wono na me de me ro me panta no me da wono na me dai ti wono me da de ope bia na me de me share me hu na me the whole night da bi we no be jam ko yum so bo adwuma ma no bo to hey ento we no be jam ko me pa cha anima enti be to of anima trouble was started breben wo bo adwuma ma ne bo to okay me pa cha my head am ko one time something go do obe free 9 mu ho no e ko no si 9 mu ho no de obo adwuma ne sa be 12 e ko 12 hey o ko jam si anima matiem awie wa matiem wo ko ho 9 me ba cha na num ho no starting no year 6 me ba cha and the two amu sa ma no ko bo anadwo 12 me ba cha 12 no ko jam me kwan wo fi
Anima when who sorry na wo was sing ya when just like when you be na me ti pens wo masedi na me say hu moja kakra ade chen ye no inti asesan workings me ba che de bi ba ade chen de na se na ma asesan workings anima me ba che de asesan workings who to me nante come at the course from 9 to 12 me ba che obi a we virgin me ba che ba me ko du fe na me ti pens anana ne come back e ka ketu obi anima come me di wo anana ne be mesha oh ye normal yes then who say normal who so be that okay me kwa that me the be man aka say me hu who say be mesha ya normal and that's so see them na me pese otumi ne me de dai ba no bread ba otumi ne me de dai ha nti e be fa no saye wan fa bibia amfefa ho me ba che David enu anu and me say wo de ahye ma wo ye na ho so da ho me ba che na wo te so na hwere ni enti wasre obesre ma be so asre bi enti anajo 12 ebra muduru fie no na obi adeda me ba cha e na ahuri si fie wo fa mpomam e na ahuri si fie o dem nti adechi ye no wa wo hwa ho ye wo koye ye na wo hwa wo fo a wani anwu utirim o me ba che David me anka say mani ehun ba me mani age ho say wo ye sa de no anima na wani agidi ho sana menye be bada first day na si ye na mani age ani na wi mani age say bibi sa course ntina o frame bi mu kran ka me sa akọ yeah ayaka na bae ni ntino ana mentumi ansa anko bi mu na adan na edi na ma ayaka no na wo ha won say na guess ya so ho ane ono wo mi na ka sa mi hu ntino na me data na me so na me fele say me so mi hu na me kasa na ho etu nya bi ma na nka be sa o ka sa ka me mra dia ka me sa akọ di ti na nka be sa akọ boye ne mani je ho ba me de menye bi ba na me feel say mani je ho say o sa be ye bi wo so we release but wo anya yi but na wo say say o sa be ye bi ba first day ni de menye yi bi atinka dia say mani age na bi sa ba na o sa frame say ka me sa mbra ka me sa akọ bi na wo ye o sa de ne dey sa da no a wo ba no e de na otoma wa na sika be no de ma wa ma me 1 cedi kura na me say ni wo twi medi no wa ma me 1000 kura wo na me bi eja that time ni nyina no wo twi medi kwa wa ma me teku ma me 9 to 12 no ba cha me sa anyim ye no sa be bi eja o kwa fa 10 pesos kura ma me bi wo sa anyim ye no sa ma no kwa ma ne be bi eja ba cha na ma moda o ti me wo be mpumem na me hu se wo no bi wo be 12 ti o ba no ma sa bi no abeda nti wo be fa no ko yey o kon so 1000 kura ma me bi no ono no okosku ana no hye adwuma ba cha data no ko SS no SS no no mo mo SS e no no abanyim wo class 4 ba cha and na still wonyim na se wonyim kwa o ka se ko ne ko yigu me ba cha sa no mo ke no ma me so be so ko school ni timi nko se nyinsen no na ne ba ni timi nko school no enti we hunu se abranti we nya abranti a wode obesi baby one wonu ne break you one mosca ono beda bia kwa no a won to hwe ma mauska wonyi se ye wose sign ko yigu fu sign bia mpoma ma ni wura mu sa ma ne no beda ba cha mama dwumi sa ba me ne je ho se obe me kura keke nti mama dwumi se bi o ma miska na se bia e dey oben wa ye ma wa wani ji ho akọ se de nti na me je ho ne se me nyim ye na like no mo se me anya kunu itira me feel se obe na o me ye hu se be ma na ide agi nyinsen na tum ha nti ne ska na de ne nya me o ye wose bia no po be miska ba on famba enso ni nyina kire oba me bie po na ma no adwuma be ne na na o ma me no papa ye me ba cha mo de na mo ye fom dwuma nti afom dwuma na mo de hwew me ba cha na mo de hwe me ya na me ba na ne ade nti me nyinsen de me fam ankasa de me tumi kire me ye ma ba penfo amenyem no nti ne nya ize kwasa ka duan de ka me boy na ka ye bia nka sa me dem sen ko wu kura first day wonu ne ko hia ye wo se one release but if free one wa wonyin sa ye no ano wo fam pumam esan ba wo ankasa wo demo ene wo beda no de if free one wonya sa atenka no first day wanya me ba cha for many je me hu de first day ni de ni bim na me nyeme na obe ne medan de many je okay ha ben de na obe so mu ni ha bibisa ha enti ye hwe wonyim no wo mode kwoto awofo no anim wo beko ye ka se wo beko hospital tenenta ne ho ne manyina no be ma no wan fi wan so mu ho me pa cho be ma no momomode na mo frɛ no na ayi Isaac owusu ayaka na asem no na mo fa nto so ma me ne ye frɛ no nti
Your friend no eni ni di nkomo na mo de ne mfoni no ato so e de amame. Nti ma yenhwe be ma first woni na nyem osikoyigu na ekwan be so kra na ne mpra ne hu se wokoda ho anadwo no 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 be ko ye no yenwie wase me ba cha no de me akasa mehu minimu kwan akro be oba no fa so a wodi hu ye na aga ne kwa na me nkasa na no da ba na aga ne chen me that time no o chen me bebre iti minim o shem ko no ka nyem se we ya no se ni mani ma ya gina wo gina ho iti mi gina no se wa tese me mpra ne ya Isaac to waka na me gina ho din na me hwe no ti me do ye nyina me tuma nkasa na me de me twifa na so na me de koye iti me de koye ni mu oba 2 months time no ana ma mu hu se menyam enti yenhwe be mai wo ye wa me you free hospital ba cha wen so brother omo meto akora ni din ko pe woni enti akora ni din be na dane so aje se din da no so ye Isaac Owusu ai Clement Owusu ade na mo de Clement Owusu to no so wa bra be ma me yana me fa Clement ni me de mo fa din na eto ne so ti ma me na o se be ma na wa wo no na ti ase ne de e o se ye de be ma ne din e so no so ina me yi mo fa din ni e free no so e de boy ne din to a akora no so enti yenhwe be ma no se hine fa no wo e ba che se da akra no oye adwuma ben minim adwuma property ya we de minister so ne China fo bi na ye abrofo bi na ye adwuma ba minim adwuma property ya wo ye okay wo ye no what adan one sam to school so me ba che that time na hodin ma mo hodin ne ni wo ana na me ba no so esa bata na ma me nya kwan so me ba ni mu ma no e ma me ti na bata me ne esa ne ti na me fele se me sa ko school no ana wan sua adwuma so adwuma de me ba kuma sa na me sua ade pam wapo ho ma mpon me ho abe me nya me ko ye me bi ko che na me nya obi a wo boa me nti me enye scan fa nkwa adwuma ne ade nti me no bi ko che bayre me jai me sua be 1.5 na me no bi ko start bayre se be me nya sika e de adidie nya bi asende me ba no te no so me ntuma enwie e ho no se wa ware foforo me ba che David oni be ma na tie ma me no be ma na tie me na wo ba ko nti ono na support ya kra nti se o mai mienu me ba chan ti be ma no na eboa o okay ye fe yaw Isaac na ye ne no edi enkomo nti ye fa yaw Isaac entumwe Utie Akoma FM. Yaw Isaac eguso efre no na ye ne no edi enkomo di nti a woni obi ba akwa o hye obi ba nyinsem bra wo class 4 be ma ya na dia asem kure yanko Utie Akoma FM. Utie Akoma FM. Called has not answered. Yaguso efre yaw Isaac na ya say the number you called wonfa me pacho wonfa dia ene na ebia obi behunu no ayi na so tie dia ma me nti yaw Isaac me pacho momomodia na momfa ne mfoni no ento so ema me woni me ba chan na so on your fine boy was a akodi ohunu me ba na sa pepepepe oba no san ohunu yaw Isaac we dia yesawa da be me na fa na fine boy say dia ye di watem sa no a ya na wu no ya na nhyeda nya yi sa nti be ma di hu ni very nice boy na sabre no na wunim ni age sabre no na owo SS no me ba chan ni na wu nhyeda ni ni age o nti yaw Isaac ni nti me sa wa da obi bia wonim yaw Isaac no bomodia na yi na so tie se akoma mu nsamfo apese ani ne di nkomo ye friend no onfa ebia no ye adwuma de ne phone ato baby enya boapayo enti me so se wo hwe ye sesi a friend no na eka kire ne se ye pese ye ne no edi enkomo wa ye very nice boy enti na ba bia ne ba ne beko bia se wawo eba ne ho efe anima very romantic eye na ekura brantie ne sa ne ye hwe se won hwa kra ne ba wonim na busua fie enti wotumi di akwa busua ho ama acho mo se wo hia mo me ba che o no akasa ne ma me ne di wa frum ana papa no nso wa frum ni sister no na ana bibia ne na ma frɛ no bibia na ma frɛ ni sister ne ya wo se ni nwa na otu no fo a wo mfinde se fro nka na sem biem te me fro na ni sister me frɛ ne biem na wo hu yaw Isaac na akasa di se me ba che me de ne ko ba bi na me hu de me hu ne biem wo de ne ko ba bi no nya se ben eno kra mba se ben se 9 years kra ba enti wo sese cars efiri se wo wo ba no
Yawa Isaac Ediama wa be say. Okay, me to me say but I say woman or the bo be 5 months no the 1 million ba. E bo be say 4 months no the 1 million ba. Sa na na wo ye no. Ni bo kura etimi di ba afekwa na bi ma. Wo fa no so kura wonfa. Ska wadi amakra na bedru be 3,000 and 2,000. 20 and 30 million na bedu. Okay, mpa che ndu ba be 1,500 di bedu. Be 1,500 di bedu. Akra no 15 Oko 14. Oko 14 years. 1,500 for the papa na tumi di abre no. Okay, enti so wada say ye gusu aya ye friend Yawa Isaac onfa enu nti no manenkra emame. Me ba che de menkra metumi di man ne say omwa me ne mienu nyina ye hwa kwara no se de be ya akwa ne daache no emmeye se medie no. Anya Saudi and what you are saying? Say me mentumi anko school no be say me ba ne tumi ko me mentumi anko ne de. Me ba na me na ba ne tumi ko school ne mame. Ebra wo for the ko school na woni ani so ade wonu bi asa me wi school a adwuma se na me na mpese meye. Oh, me ba che na me manage nurse adwuma ho pa. Then na o ma adwuma se ne me wi school no ko ameye. Tim so na me ko school na madam fo ne pemasem. Nti na me nyem nyina wo se memra ba na me fele. Me na mo fo ne be sere me. Nti na me fere. Na that time so me niske na me tumi fa bi more life. Nsi esie me ho se bi anka wo nyima be fe penfo atare na bibi esa na me niska me de be ye. Na se me tan na me di piepie krom no na. Skin tight. Na na me ka de tete mo fa nti na me fere na me tumi kura mpie krom. Nti me hyeda mo sa akwo mo se me de wo ye. Nti me tumi asanto aso. Nti obi a esi wani so say me wi school a meye nurse say wa what mpanimfo ya emaya wo mu wo dibra kese wonimbi wonimbi wetimi abobi din akere won kai enti ubaye nurse wa ma wani amre say ubaye nurse mom wo pie no wahuri na omo ye nurse omo ka che so mo tumi pie no omo huri fa empoma mu besi fie mebo. That time they say basa wo so na wadwen no bebe ya mo e be boy mi so be pie na say wo wadwen ni ade ta say unya wo ba akon dia wadwen no ye adwuma akra no to ya wo mi so papa me ba che bu na wo ye konse na be last week na won ko school nti when was my friend man me friend na wan peke won was that you nya ska obehwe wapa asa ahwe wapa be de me no wo boa me ma hwe no ono papa hwe no so wi sko that onya ba bi si a o se obehwe wapa no na nya me ehia no de bia na so wo ka no okay nti oba no ne din de saying Pacho Clementus ojina saying o classes oko school ben oko faith arena. Okay enti ayi ya wo wusu me so ba bibia wo bia bomodia se ubeba na wo be fa phone no ne wo edi enkomo se be ya yedi ye betu ye na wotumi ahwe wo ba no wo ba won hwe no wo se dachi menyini a mehwe me papa so ahunu menyini a mehwe papa na je sakra no wotumi hu ne se na adwene sebe ewo fie enti ba bia wo bia no bomodia na fa ye no woni nkomo na yenye hyehyɛ ya ode ebehwe oba no yenkwa yen second story no so bra yegusu ana ye fre ja owusu ene ne di enkomo no ye ma me Sarah menu mame emo ha ya nuance oba pa na pom te sai ya me ne mo paibo ense de wosi achimuduku ye fi tan de minu se de ni bere na aba ne bo a okay mame ti awia yi eni bre soja ene sai mame awia yi wasem ne sai ensu ne yenya starting crowd that will sway eno man way yenya starting na nisu owuro way obapa pepo ani wa minu ni entimi ni nkomo why okay nti awia yen kwai pacho awia de boko pacho me yakola me ne me maame na tie na ebra me hu se me maame ne me papa ni no asetena me maame ne me tie bia na nkire se ne ba ne me ntumi hu odo bia wo me ne ntem efiri se okohu ohun se minya mfie du nwotwe me ne be ma bi wo ho mintimi mokro ni di fi se na radio station eduru akiri o se se krom ho no be ma nipa bi anya yi o ho nto ma me nware sa boy timi ja be ma na chiri akire be ma no ekonya sika o ka che me se me ware sa be ma na nka menya be bi atena nti mi wie school no de me koma me so wa stadium ena mi tu free me so wa ni kunu no ene me so an ntem ye basa nti mi tu free me so an ho eba Bokrom estate nti bra me ko Bokrom estate no me ma me no de satem no ne me papa wo problem kakra ne medidie mu no ayedin pa
wohwɛ Buokrom Estate any Central Market me fa form na maba just adidie no nti nya afiedu kono no ohun sɛ menyinsan na yeso yete wɔ na yɛdɔɔso bisɛ na akɔyɛ company house me papa ene nebusuafo no so ene nebusuafo nti ofrɛ me nua baako ebisa no ɛsɛ Sarah ene hwan na anyem ɛna ɔmo so ɔmo de enipa a ɔmo ni no saa nipa we na ɔmo ni no wɔsi saa nipa we de woni sika na mewo a ontumi ɛnhwɛ me saa tem na me wɔ mfie dunkron me ma me fa akwati kwai ade sika kɔma enipa bi a na me ni sua adwuma no Dora sese wa film ma Dora de sika ne brem saa tem so no esan so ɔde ekɔtena akurase ne nti no na kuma se kura me nim ba bi a ɛsɛ borba adwo ya me sua adwuma no enti Dora ɔde sika ne ma Dora no ɛsɛ ɔmfa me nkɔkyɛ me hospital na me nkɔyɛ DNC me so na me sa almost koyi nyinsa ni to go because by man na wa hye wo nyinsa ni kro no wo free so no enye wa no kra mpo ono achi no wo sa konya by ma foforo bi ena no so wote wono so eni sika obehwe me enti odi sika no koma Dora ene Dora di sika no bre me di Dora achi ene ni koye DNC no ti da bia me se awurade fa me bɔ ne nkyeme eno achi no me di nyinsa to aso mprensa eno no ye by ma no sa konya by ma foforo nti eto aso mprensa no ena me di nya oba baako nti oba baako so amenya no me nyinsa busumi nsia na mo Central Market me nuama nyina ahye me fidie na me de pamade ahye na kyese di medi kura no ena awurade ye madom kakra ena oso e masomdwe nti me wo ye no na be ma no so woni sika nti wagya me ho so okopɛ dwuma aye nti me papa ena ye frɛ no ena oba aye obeyi me free komfa no kye ena me ba asie na kyese di medi kura no agye onyankopɔn ena be kyerɛ nti didimu ha ena minya abosumi miensa na me fa me ba no ɛsɛ mesan abekɔ repair me fidie no na makɔ pam enyanka behye no nti me koso kyerɛ sister bi nyaako ena o start ma enyanka behye ni bi na me pam ha kyese me de twaduane die me ma me ba hɔ a ɔsi me nkɔ frɛ be ma no na ɔmɛboa me na me mpam enyanka behye na me se da bi ɔno so na adwuma ase nti ɔno so mpabo adwuma na wɔyɛ nti se hyan kora ɔbɛyɛ na wadi aboa nti oba osesesa boy no enye mepem nyanka behye no na wa moa me dia me fa akona no koma na busuafo won waso ya de pam boy no no waso ya de pam na chinchina chi wono mepam nyanka behye de ade na eja me die mepem nyanka behye nti ma fa akona no ankoma be ma no abusuafo na me hwa akona no nti me hwa akona no ma akona no ani fi kakra nti me ni be ma no so tie no me wo ha na waba one me sister ba abebisa me say no sister ba me maame one me sister ba abebisa be ma ne say me wo no efiri hwan nti be ma de me kɔ mpaibɔ ye kɔ no so ya nkra obi a fi se be bia ne wo muti ne mutwe ye firi mpaibɔ na se bedru ya me se me fa bucket akodware one me sister ne ba ya o mo se me kɔ mpaibɔ no hwan na ebeyifo me kɔ so ma nkra obi wo kɔ wan nkra wo maame nkra wo sister but wo kɔ mpaibɔ ne ba ye no wo mu se wa kɔ mpaibɔ achan edwom kra me wo no bra na one me eben no me se wo pehuro nti me kɔ no ma nkra no fi se ni krom na me kɔ mpaibɔ no nti eno achi no a me di nya asa abaya no eche se be ma no eba abaye me ho ade a wa anye wa na anye me maame eye bodie hunu me pa cho me maame wa anye ensa no nti ye de nsa ne to ho no mo na papa we me pa cho me papa je ne die na me papa ka kire ne se ye be ye me nua ne die no saa tam na wo mu ni kumase na wo mu wa akurase nti wo mu ji ni nyina bom na wo mu de me maame die ma ne koma na busua nti ye ne se me maame amade a ye mra ye kurom ne ye mfamra ye de komprenu me maame ama saa tem na ye adwuma ye yie ho na awotwe me maame ama na wa begin sam o me se die nti no onye wa nka hwe me die minim enti ye ne nsa no koma me bra ka kire ne se me nua ba na ene me na akonwa na ato no nti wontumi nyi me tirinsa de se me maame je no wode abre no nti pa me maame anye nsa no nti e ba se ma wo akora na nyemfie nsia dia no wanyensa nti ekodwa ato aketika e wo akurema sore nti ekodwa ato aketika na aketika ne si wedie enye enho ade yo eya aseda akora nyensense anka ne ba otoso enan enie nti we enye ho ade yo me maame anyensa no
nti me brother baako na gye nsa nti sɛ ne omo kɔto twene yo omo kɔyɛ ani de yo minim na me de te hɔ na obie na no bia o ma praye so a na odi ahɛ soro na odi ahɛ me so bodam ni kura wale ma praye so a na odi ahɛ soro na odi ahɛ me so ɛsɛ bodam ni kura wale no ya wɔpɛ enti be me so abɛyɛ me ho ade waanye na kyerɛ sɛ be ma no sɛ be nipa bia yɛ de oyɛ nipa ɔne me te musi me wo le fi hwan me kɔ mpai bo hwan na ɛbɛyifo ɛno akyi no ɔbaa na akyi me ne nyantaafo me wo kɔmfa no akyi me nim de me maame ne ne nua no metu fa ayɛ sɛ ɔmo na honhum sie na mo na mu nipa nan ba bia agye awo no ɔmo ba so bia efra bilisi abodu kutuntum ɛna ɔmo wura kɔmfa no akyi hɔ no ma na ama ade anche ɛna nkola no wɔbaa no adi wuye nti wɔbaa no wuye na kɔka bɛɛma no mehwɛ bɛɛma no a ɛna wonya nsie mienu wanyare me tikam me kodru fie na me sɔre akokuyo me sɔre me ma akora no so na wawu entafo no baako awu bɛɛma ɔbaa no de wowu na anamade yanche ɛna wowu ye me ba wo ntafo no wan frɛ wabusuafo no but wo wɔ ekofo no kye wan na wo so wo mu aba ne wo konfa no kye wa me wo benada awie dumienu nti sansa na bɛɛma no oni sika a wagya me hɔ no mu nti no onuaba ɛbɛhwɛ no na sɛde onuaba ne ba ye na wo hu de me maame ayɛ nanim no wantumi anyina ɛna wɔkɔɔye nti na de kyeɛ no anopa no ukuada no na anyo me omu bie gate no 12 no ɛhɔ ana oni ne nuanom nan omu wura ɛfom ho ti fom ho no minim ɛkɔ omu fa so esa nurse fo no ewura ho nti nurse ni na ogina mechi na ka kye me se wo ahwɛ a wo ma no unya wo mo nurse na ka kye wo sɛ pam wo mo nkonti wa na nurse ni no ɛpam wo mo ne se de na nurse ne hu sɛ wanhwɛ wo ma no unya wo so ohwɛ bilisi no a wo mo di fira ye no wo de ba ho no wo mo nyina so abodu kutuntum sɛ mo kɔ ayiye a empo a sɛ nkanya baabi a ma wo ɛna nyɛ sɛ ayiye na ɔmo kɔfisi ye kuro mo no kuada no ye na ayiye wɔ hɔ ɛna ɔmo bae nti ɔmo ma na ma ade anche na wɔ baa no ewuye nti wɔ baa ne wui ɛna kɔ ka bɛɛma no mehwɛ bɛɛma na nsie mienu ɛna ɔno susu wɔnyare nyɛ hye ɛna ɔno susu ewuye ka pepa wanim mama susu why bibi anso nyame pepa wanim ɛna bɛɛma no wuye nti bɛɛma no wuye no kosie no ade kyenye no ɛna makɔde nyame ase maba meda akonnum nipa nan no ɔmo bɛhwɛ me kɔmfa no kye no wɔn asa afira du kutuntum saa aba nti meka sɛ me bie me ti ɛpagya me ti ka sɛ ma me akɔ aba na me boa wɔn te hɔ ana wɔn yɛ dɛn ɛsɔre kɔɔye nti ɛdidi mu a ne kyɛ sɛ bɛɛma no wafa ne ho adwen kyɛ sɛ yasa bɛɛma na wɔne wo nkura no sɛ de abɛka akyerɛ no nti na we mususu awuo no afa ne ho adwen asetena no ayɛ nyonyo kese tene pa fi so abɛyɛ me ho ade me papa gye ne de ekora ma me ya anye de anye kese asetena no ayɛ nyonyo ɛna gya ɔno susu afa ne ho adwen ne kese asetena no nyɛ fɛ ɛna me di fie hɔ no mu na me bɛtra me maame hɔ ti me bɛtra me maame hɔ no ɛna me di bɛɛma bi wɛware me ɛna me di tu ɛna wo so tiri ye o ɛna me di tu kwan ekokoduru Greece ntimi koduru Greece no ɛna me yɛ adwuma kakra ɛna akora no soso no me bɛ wɔ ba na wanim nwoma nti adomdom no ɛna obi bua me ma akora no scholarship ɛna me tu esika so ɛna akora no yɛde ne ba Greece ti yɛde ne ba duru Greece no na akora no kɔ school kakra ɛna obi ɛdom me no wɔde ne wura nurse na ɛkyɛ sɛ me gya akora no hɔ no me yare na me baaye nti me yare ye no a me baaye no ɛna akora no eba ososo wɔyɛ adwuma kakra no wɔso ndo opra ba wɔso wɔntena abrokyire nkyɛnti wɔbɛsan aba pra nurse ha ne kyɛ sɛ nkwa bɛkɔ school ni bi nti wɔbaaye so wɔbɛhwɛ sɛ obenya papers bi a ɛna wɔbaaye nti wɔbaaye no esan sɛ mi gyaa ne hɔ na asetena pa me maame ne tie na akora na akɔhwehwɛ no ɛna wɔbaaye nti wɔtie na akora no aba ɛkɔ nti wɔtie na akora no aba kɔ no ɛna wɔse ɔfrɛ mi nua ba akɔ ɔka kyerɛ mi sɛ onyankopɔn mo ɔno ne nkwa na wonhu akora na wieye wo ma me na kae wo se nyankopɔn ma ne de nkwa wo hunu wa awie wo ba no awieye nti bisu minim bɔne amaye no
me tu kwan so me de me honam nyoma nyina egya no ewo me se me ni sika kese de so me hai kuma sa papa me ensa ba ko de me ya na me ye de be ma akola no a wo pe na wie ne papa e na to ma akola no me sansa na akola ni swa ni nti no na be ma me se na me mfa nka madwuma ho e na me meti apata ne me yese me de na me hai ti me ko me de bibia egya me nua wodi machi ne me ma me uko Greece no me ko Greece no edija wo me ba ye no mama o ma to me ho nua me nyina apata no a be ma ne to ma akola no o ma to se me fie wa me tie no o mu si me ntu enti tuo no aja be ma fie no eyabusu fie na mo me ma me na ade okay be ma no a wo si wo ye hie na ma fa ne ba nkoma no wo no ne sese wo pe ba bi korakora ma me me kwa akotene mu na de enti ama me de ba ha titi mu akora na wie ya wo pe no e na afa me de me ho no ma ne de waton na emom apata no de be ma ne to ma ne ba okay enti be ma se wo hia na pata na ma se me de be da mo Umuwami. Hey, and some world and some susi. Wo mami a owo na wo mami afri me bia mami nua bina. Wona ne tie. Me pa cho antina me se me da mu tinka na ne kana anka. Enka sese no. Me papa de wa firi mu e be se mfie me yenu nie. Ntinka me kwasra busuafo no. Ese bia me papa ye koko krache wona no makontuo. Nti bia ono wa ba bi na kwa wo no. E wo me ana wode me bra me maame na mintume nchire. Why boni bi etia ma me wakasa bi etia no minim ade ama ye etia no di ama ne entokwa me ne kon ne se ensam we na wa me no eno gya ho ene wo mitiri na wodwa to apani bi se bi a de me ma me ye minie domi a wodu me mu minie nti mesam wada mum ye nko bi sa mesma ye ne boni bi a me fa cha opama me pa cha se de etia ne se kuro mu ye nyina ye da otumfuo nti ba sa no ye de ko so man kwa yin fie eso wo mo na omunim eno me ase kire enti ye de ko ye no omo ehye ye da se ye mra mitua a omo ka azika ma ye ba afe ye ba ya me minua no ni wokunu akọ eho no mo esense wokunu no papa eye adwuma wa ahemfie ho me ko ya omo pa mesi abontene esa ma bodam ye nka bodam fu asemu fie na wa bodam ena meti hu wa bodam ena meti ye do akọ salampen bibia ye pepepe ye ni ye mami ni kunu a na woni ne wo no edwetwe nkomo na eyintasem a be ma no so adan ne di akire ye no no kwasem se emu ewram na menim se mami owo ba ebetumi ayese eye no kure sasabia son sabia nya do ye mami a wote ye nimu yi wo bodam ana ye betie bi ade afri ni kunu no ho na ye wi a ni nua ba ye no adi nkomo na wo bete nsem awodo a ewom enti ye twa ye ho aba ye ba ye ni kunu ni nua ba no ebedi enkomo na de wo bia no won so wat no wasum ye twa ye ho aba sisia Ashafoni ati for papa bi eye mo de hye mo hema mo so for ba ko pe akosia dem nkum ubetimi afreme ma akos second of the airways me and as me ma beja fort nasia na ba bia wa maye na ba bia tidy tumedie no ye akoma mu nsem e wa akoma 87.9 FM adwada edikosi efiada dumye no aba ho sema aduanan edikosi no miensa 2:40 to 3 o'clock p.m. Wo how ene wa mane no ene sei oye teteu ukunu teteu bema bia so boso be ware o nenso eduru ho no waye ofo wa na sei ene how ni sitie bone badai na fa badai akoma mu nsem dwumadie ni e baboa o amwanya wo how no anokumi sebe how bia wo bia no bra akoma 87.9 FM ye waskwa ye ne kuma se mo ena edi ehwe ne mo ebetio akoma mu nsem eye hintesem akoma mu nsem nyame nko a enini su enini di enkomo no you know me Sarah menu na me emo ha ya no oba pa na pom ti sai yenu mo pai bo se de wo si achimudu ku ye fi ta de mi se de ni bere na aba me bo okay ma mi ti awia yi any place soldier any sai mama awia wa sem ne sai ensu ne ye just start kwa da wu suwe eno manwe ye just start ne ni so wuro we oba pa pepo ni wa mi se ni ntimi ni nkomo why okay nti awia ye kwai acho awia de boko
Ipacho me akola me ne me maame na tie. Na ebra me hu se me maame ne me papa ni no. Asetena me maame ne me tie bia na nkyere se ne ba ne me. Me ntumi hu odo bia wo me ne ntem. Efiri se okohu ohun se me afie du nwotwe me ba na bi wo ho. Me ntumi mokro ni di fi se na radio station edu akiri. Osi se kro mu ho no. Bema nipa bi anya yi o nto ma me ware sa boy. Mi ja bema na chigi. Eche bema no ekonya sika. Wakache me se me ware sa bema na nkamenya ba bi atena. Enti mi wi school no de me koma no so wa stadium ena mi tu free no so wa ni kuro no. Ena me so an ntem ye basa enti mi tu free no so wa no eba Boko Estate. Enti bra me ko Boko Estate no. Me ma me no de Sata no ne me papa wo problem kakra ne medidie mu no ayedin nhwe Boko Estate any Central Market me fa form na maba just edidie no edin nti nya afiedu kono no ohun se nyinsai na yeso yete wona ye donso se na akoye company house me papa ene nebusuafo no so ene nebusuafo nti ofre gumia ba ako ebisa no esesera ene hwan na anyem eno omuso wo die enipa wo mu no saa nipa wo mu no osi saa nipa wo die we ni sika na mewo a ontumi enhwe me saa temam wo fie do nkon me ma me fa akoti kwai adi sika koma enipa bi ana me ni su adwuma no dora sese wo film e ma dora di sika me brem saa tem so esan so odie kwetena akurase ni ntim na kuma se kwa ni ba bia ese aboba jusu emisi adwuma no enti dora odisika ne ma dora no eso onfa me kwache hospital na me ko DNC me so na mi sha o so ko yin sen to go because by man na wa hye wonyin sen kro no wo free so no no krampo ono achi no usa ko nya be ma foforo bi ene no so wati wono so emisika obehwe me enti odisika no ko ma dora ene dora disika ne bre ni di dora achi ene me ko ye DNC no ti da bia me se awade fa be bo na echime eno achi no mi di nyinse to aso mprensa eno no ye be ma no sa ko nya be ma foforo nti eto aso mprensa no ena mi di nya oba ba ako nti oba ba ako so ami nya no mi nyinse busu nyinsia na mo Central Market mi ni no nyina ahyi me fidie na me de pam hade ahyi na tese de medikura no eti ena awrade ye ma dom kakra ena osu ena so bi nti me wo ye no na be ma mi so wori sika nti wagya me ho so okopɛ dwumaye nti me papa ena ye frɛ no ena ba ye obeyi me free konfa no chi ena me be asi na tese de medikura no agi onyankopɔn ena be kyerɛ nti edidi mu ha ena me nya abosu no nyensa na me fa me ba no ese me san abekɔ repair me fidie no na makɔ pam enyanka be hye no nti me kosu kyerɛ sister bi nya akɔ ena o start man nyanka be hye no bi me pam ha ejese me de twaduane die me na me ba ha osi me ko frɛ be ma no na omoboa me na me mpam nyanka be hye na me se da bi ono so na dwuma nti ono so empabo dwuma na waye nti se hye kora obeye na wadi 1.9 FM akomamu nsam dwumadie no ena wutie ahintasam ena yedan na di ewo dwumadie yi eso na mama misa wo efi a wo mu woni obusua timu impachaw wo ya wo niema basa wo sori anopa so kasam edidi atem se na wo si ya wo niema be ma busuafo akase wo abodam ai je se ni dia ato ani bere e kire se ya wo na wo mo hye me no enu nti ena me sorry a me kasa no so wo mo se ma bodam no ti se me fa bucket mpo ekodware a wo mo se wo mo ni me fa bucket ni nkodware me hye adware wo mo ti me bopunu ese me na ma water be eye de ebe fie wo nti sa nuema na wo mo ya me no enu nti ena ma me so de me dati mani bi a na me isu enu ho awere ho ene ya wo da ma be de kasa okay ya ne kuru oni ne kuru ne twetwe nkomo na utumi se bema no yade a ha ne ye papa enti yentie ensam a bema no eka ye bi yene bema no twetwe nkomo ntie bomode na yene bema no etwetwe ye no yade bi atomani sanso ebomode na mo friend sister no yene ne sister so edi nkomo
na yehunu bema no nsɛm a wɔka wotumi no sɛ ɛha no sɛ abusuafo no ɛtete yɛ maame nsa sɛ wahunu wabɔ dam ɛnyɛ baabi baako wɔde akɔ baabi ɛno no mokɔ hɔ kɔka sɛ wabɔ dam ɛno nti ne nsɛm no wɔn ansom papa ɛdeɛ na bɛma abusua bi atumi ayi wɔn de hyeɛ ama ni akasa wabɔ dam anya bi akora no sɛ wɔkɔ Greece wɔde sika kakra ba ɛma abusua gye nti die nti yabɔ mɔde ane anya bɛma ne no na yabɔ amɔmɔtie na mmom Oliver Syria mix deɛ Cayman Line Company Limited wɔnom ɛna de Oliver Syria mix no abɛgya so bɔmɔde na ɛpɛ bi na ɛtɔ na entumi ɛmoa bɔmɔde na ɛpɛ Oliver Syria mix ne bi ɛyɛ tɔmbra wɔ kyɛ sɛ nnuane nnura ahodoɔ ahyɛ aduane mu sɛ ma enti wudie no na ɛbɔ ho ban ɛfiri yadeɛ ahodoɔ pii ɛho Oliver Tom Brown, Oliver Wayne Mix, Oliver Millet Mix, Oliver Special Mix, Oliver Mix. Ni nyina no eye enuane ni bia. Komodi ane ni abusua ne nto. Yane ne sister eni komo hello. Hello. Oba ya mu ho. Na bako de. Okay. Sister Jenny bako de. Ami adum bako. Sister Jane, unia ne Sarah Menu. Me pa cho unia no. Hello, Sister Jane. Yeah, from Julie. Sister Julie, me pa cho unia ne Sarah Menu. Sister Julie, we can wa Sarah Menu abakoma fempenu. Na ni samu a wokeka se wo mame adome no and some no edoso. Na me pa che wo ani die ni ahobrase kwan so adien e na ekoso e wo fie bibia je wa ekoso me pa che wo wunua saramenu ni wo mame entem emugo pa che wunia me a dite nya kwan na me ba ho na asem bi wo ha me na waka ena no ye ni wudi nkan kasa da we ni nya da di nkan yɛne wodi nkan kasa ne ɛka bibia de kyerɛ wo ɔna me kasa ya brother bi na frɛ me ana wɔka kyerɛ me sɛ ne nua no aba me pacho ɛyɛ akoma efemfo yɛ the same issue ne aka ho asɛm me se akoma efemfo yɛ na ne wo kasa no na asɛm koro no ada bɛma ne no wo kai ho ɛno a ne yɛsan ɛne wodi ho nkɔmɔ yi I'm a child, and the person said, "Never, baba, and then we look at someone in my men about when they want my men baba ne, ain't you can't say, and then one also running in here. I'm a pachoka, so I won't chill moon me here. Thank you. I don't know. Papa, I am a Asamono, sabi ono pesa wakano sipana ya kresle mwa wanena kresle mwa nena kasa and then no I thought I menene bahon. The alcohol minister ono na dena asambaye. And you are going to never understand on where the yin asambody abeti. I don't know if it's a said ya and the enjoy man in Quanomra. It is also a friend now can't put Rodia, meaning with the awesome. Wose enanu ase maame na tia eno Sarah me pacho woka chebusia forsen ka wo ba be yi asem se de wo sister ka yi ana me pacho ebra me ba ha na me koye no ena asem no ase no ye de ko ahemfie ho no ya ye ko kan asem minua be ma no mini dia me de to aduane de so mitua ne ka eska e ma ne bai minua ne bai e ma obeka ase wo de asem ne ikofie akoka mehwe nanim aboso me ba ko wa ma Emma me frɛ me papa ne de to nanim sɛ sɛ asɛm ne de ekɔ no me a mepɛ ekwan bi ɛso de masɛm ayɛ de afa nti na wɔsi wɔ tu kwan nti wɔ bae no wɔka kyɛ me sɛ wa frɛ me nua ne sɛ dwada no wɔbɛba adwada me hwɛ wɔ mu bia anim a ɔma ama enura ɛna papa no ɛbɛka na me sɛ adwada no wɔba mpa nka nya ɛho ɛfrɛ ha eka sɛ mu na mo ma me kɛsika nti mo fa mo kɛsika ne de emrɛ mu but wa ama nti nya nne no
enura no nsia no ene wone me be ka asem no enti mutumi yede o sister ka bibi no wo say ya me ka le so sama o kana ne ka ne na oba ye de ye pese ye hu no e di film wa no enye ni gidigidi so ena eye na sumdue mu amepa che wo e bibi se akoso e wo munua yi ne mu ma me ntam ana ye mani chi asama no de onye na ana se ni nya na oto no me na me di la chi me ni o mu nyina so na akifie eti de America bia me ni me di America okay the America no say me nya no say me ma me ye banfo ona na ama ne bra antini eno nti problem be brobe na to ka issue bia ni ho na bia asem ni tina nyina no na edie na ogina so unua no me pata no na tra se edie na wogina so se wo ama ne bra nsi ni ye die bra die na ekoso na bra bomu enti obeka se wo ma me sabie wo ye baifo wa mema ye examples bebre se ne mantafo bi ewui wonya wade wo ma me wayem nyina mo ma me se wonye nsa no wokonya be ma bi ma me ne se ekura wokonya be ma no wo so nsa krom ho no emema niskos ense bebre en wa keka na aya no krese woko Greece ba ye no na motor ne store ne kunu abija ne ba madam ana me chira wo sere e chase and kame wo ho ama chire so mo de me acho nti to wo bia wo se me ka chira mo pinda no o di ya real Greece ana ba ye e ka chawo Aba pa mi tie wo pa ya real Greece ana ba ye o ba ye no abusia ni na wo bia ni na ni yin sa no ya e chase o bia ye boy Papa was trim 2 years. I'm not crying and it's 9 years. But many on the buy and a papa, you can't get you to where me in coming in. You're just so your boy be our your boy. You're in or the buy and the service a crap. And I'll give me a rain or the buy. Again. You're saying, a brain, you're never happy, and then see how you're never fire, and you're seeing how. It's just coming outside. Never, I mean, oh, when you know, one of my other strength career. I know what you will be in this question. operation ma me to kokko fo no de ma okoye operation no mo hwe na me ne radio station mo hwe na me radio station ha the fire operation continue no ana me bi dia dia ko to kokko na me ti kuma ta me what on say kokko 5 million na 5 million wona wo ti dwom ena di pa ni sika ne bra wo minim ho hye me ba e na ka sika 10 million mo nkonko sai asa ma na to fu a ko me na me ko ye ni papa no ko sai na ma mi tie wo sister kakra why e dia me odi ja me a wo ba ya ka 10 million e dia na aka 10 million me so ba ko ma ko ko sika nyam na odi bra me ko sika no me ba e no ma gimo ade awie enyam na odi bra me Sami yare ma badam na mudi misika share me a mato me hontuma mi jeri kan me de ma ko 73 na ba ye enkura no so busu mi dia me ma na wo mo munti bi fredi pa so ma he me hontuma go enti ya wa ma share me ni ko da dia abata bi ense wo na mi di ta wo se jomo fo be dia dance ko si afo fa mo bi kasa wo ya ibo fi na me pele tai no fa mo bi kasa na no ni tie Mimi ya juma o kan na ni wa juma ha ha titie. Mimi ni saka gu wa juma ni mimi saka se ni o ma no. E da ba se ni o ma na e wo sika na e sa me se ni na ma ka wo sika na. E da ba se the whole store na me ko sika e so ni ya juma na ni sai se. Wa ni ma juma no wo ko wo dia mi e se me ko ni sika ni support wo juma na ni se ko wo ka bo se. E na mi ni sika ba se juma ni e da ba se ni o ma no. Oba pa mi wo so mi ti o pa. Hello. I'm passing die. That's ni se o dina o ka ti o ma me se. Owa, o be front ma fufu na wa ta fufu asu. Maka me nsaye, ya wa hye mi ntira. Ani guase a obi a obeya me ho ade onye, wo so wo be kire me saya nweme na mo a, wa kire me wo guma nim ase. Enti na me so wo wu a, me kuma kokko adi me front ma fufu o.
Kacha we say what dia wo na wo be hye no wo anu a wo be hye hello enti la so do ma me be ba na afa ne ma na wo so na ma ne me na nya me ma me no enti na me dia be da wo mo no se enti won kire me dia me fie na me nko enti na wo so fie wo akọ do wo so ma ne na akọ ka akọ fie fie o so me ne beba enti yehwe oba pa na che se enti da ya wo na akọ no wo mo pan na wo so ka ho aba pa ma ne na pa twa ne no wu fane ma ha said the Amelia so ma me 24 hours me free on wo so won fane na ma na matena na me fa press mete no wo na ka ba twa wo da be and wo kan sa che wo wi be fi na wo wi fi so ka na me ka ba twa wo wi be fi wo ni mo dia wo ya na minim dia me yesa mo se ma bodam ni na meti ya no wi ase fa na nyina ntwa bodam ni no mo ka ya ta kana tie no ka ma me no eya ina ta ye ba na e cha sa me ba ni so na anya na me wo ni ta stress ya wo be mu ya aha sa na tie sa na wo ka tie me se wo bi cha university na bo nyire wo bi wi wo cha busia nyina enso busiafo ni wi ente se me ma no a wo mu tie no fo ano enti so nkra we wu anya hye odi ama muntira mi se tumi a odi ama muntira aha oh enti yehwe me pa cho wo ba ye no a wo kọ no wagya sanye ma no wo na point e pese make say sampata no ne niema na wo kọ no o kọ no wagya no wo mama ne anyama wo ja ya no e kuma tin central market akoko ajeso opa ya na jesu na she so so 15 central market akoko ajeso awon sia yes and the jesu na she ni oja so le ma ni so na ni ya tuma ni bi so ni ya tuma ni se ja ga si ni o ma okay na say ejana siasa biaye ho no a biaye no a moto na ade ne de say e ho no de ne watu o ye ho no ye ne dia wo ba ye na no so we that apatano ya do apatana aya ne yanga dabi menu me ba me pa cho wo ba ye no wo free Greece wo ba ye no anu yare no e na moto apata no e de hwe ne yare what you saying wo free Greece wo ba ye na sabi wo de adwum how ya de ba ye no e na moto apata no de hwe ne yade ana all person is charged 4,000 million me na to so na ma mo mpa na so mo no ella si come to nadi o fa million to me sta 500 euro and the Sunday no e di Sunday na mi sento si cano adimano wa visto mi no ine tempesta na canton bebe ba ti do ya no atamba ku e bi na ka o to piace ya o so ni ta mami ni mewu ewu sai no ne de no mama na no to so wa ya ita fiye so you are no problem I told you I don't pass a bit here. Yes, I can't talk about it. No problem. You don't know what I am who be down. Maybe I may have found some money. This year, may I'm not going to hold you on your mom and I'm going to now. Not them. yo oba me misana ene kokoo no so e mo de ye dan Yes, to be our town. kokoo no so mo de ye dan Okay. kokoo no na wo se motonto wo no apata ni we na de hwe ne yade na mi bisa se kokoo no so mo de ye dan Kokoo be. no aka kokoo ho asem ma me kokoo be ya so no na e ka se me ma me koto ni koko mi se na mi ne ya e na papa ni su sika It's a fire no. It's just kanina ampa. It's ma me ko kanya o wa ni kokoo aso enti ehe na mo de ko ye ene anyaresa ben na mo pema no a efie sika nyina asam ye tumi to apata so esan de hwe no Ogo ya. me se
Ahini and a mode, mammy, or buy a when you how you know. Ahini and a mode in the choir. Okay, I don't know why. Me pacho and your papa. It's all one can follow him. I be one meba. One who went to me how to your mechanics and say, yeah, and to be patron, I bet you Yabuame, Wadaroma. Okay. One no me be son I want to, I bet to papa because Yababa will say some your son, and yard and I didn't yet. And to baby, I'm within the course, I brand the woe who know, wouldn't I bet to be a one catcher and me doffo. And I'm a say, you don't know how to say the way. Or be a real. I want to be back to one of her. One of her. You know, I need a chief. Me pacho of the grease so banner, one for Bibia, my wife. Me pacho me ti won kan me dafo wa fa ma what is the idea on me be be odi me sika for e but me there me wo bi o bi na hu sika o de ba say e wan si bi ni anu na me bi aba nse mo mu ame na mo kan ko hospital na mo kan ko ba na baby bebre ya mo de na ko sika wo ma mi koko e wo papa wo no so nie ma ya tonto nyina achi me pacho mo ntumi anya yare sama no okay na so to yare o to yare o na me ka samo so abodam o okay na me ka samo so abodam na so abodam na ka sa senso ni me trawo se o tu ho ba no na o yare na me ka so to yare ni ho ifa ni be bia ni ya okay ti se de na adwumu da nti de obeka bia no wonim ne waka mebo a ya waka bia wonim ne waka nti de waka bia so ye no kore ya waka bia wonim de waka na antro na wocha antro na wocha na wocha Obapa me wadawroma enidie ni ahobrase kwan so akomamu nsima badwafo ye besra wo se de tie bia no eye nua entinka obebo mode a wem a week wem kra wontumi a next week enka ye hia ne yehu ba bia ye di ye beto na no ni ni asem ni ma me no ne wa asem nti won ko ni ma me bia o me pacho tu betimi aboa ye ma ye de mama ba ni dia na ono so ni ma na titie nti ono antra ho kwan na mo fa ma me no fanfo ni mo bu die iye enti se de woni ajapade woni bibia wo se ni jerry cancer wo de ba ye eni se ni niema ni nyina afri ne nsa hello hello no what to meet you Miss Chester say de ni bibia afri ne nsa na pattern ne nsa nka biem wo se nka ni jerry cancer ne ho niema bia wo de ba ye we don't mean adekwa wa o je kubiho enti so wo bibi a o tia ya ne ma me no ne wa asam ka me shi mi no bibi bia ni mo na so na o di za no na me timi de sika for ram na so na se e na be se so no enti so si ano imi ni shi ame be ma no because me kwa me sika me ko ram so achi enti do na ko so ya no o be timi ya Obapa mama mfa wonsia na yewi a yesan ni ubedi nkomo ne ehunu kwane nyina befa so a yebehia mu ai sama ade na ka so nyina na maka so asama na wa na maka so na ono so ni ma ne na tie nti ono na munua wonim sabe anya ado sisa munua wonim sabe wo fe kwantua mu ba no wo adwuma how yade no ne wo maame anya problem ade ntire wo se mu gyan ma wo no ne wo maame na nua no mu nyina mo nka mo mbom na mo moa no na won solve the problem no ya bu sin aka ta wo ono de ku na wo pe ku maame no eso ya nya ne de bio wo so opa so ode die ne ku no so no nim ko be pa so be ku no na je se wo no wo line no eboye menu u je asuma me wan obapa je asuma me menu
wo ha wo nua no wo ha wo maame wo ha wo nua no wo fie ho How dear you know almost shame. Oba pagina so ma me neti asem menu wo tete wo busua no ahu Me say ha you know almost shame no. Yeah, almost in my bottom no. And no na made the piano. Me no almost a ham so no. If you said ya mamma na ye me no. If it is a mu say mamma ni no. Ni ku abada ye bia wo ye de. O ya mammy. say ye di be yasem wa ha no afa ma me mra hu no Okay. wo so ye di be yasem wa ha wo no afa ma me mra So, I know why. Mama near the na ma me say de atwa to okran say wa kwa me pa che wo before anu obeko Greece no na wonya nya adwemu ha wo ya de no okoye no me pa che no wo ha no na woye ne niema basabasa ne wo ma me wasem before wo beko Greece no na wo ne wo ma me wasem wonim de anti a me bisa wo say wo free Greece ba ne de ye nim say wo de adwemu ha wo ya de na ba ye enu nti oba ha adwen na ye pese establish say wo free e kono saa na ne wo te ye de a na che say nye say bia wo ba ye ne dam wo mu nti no ba ye de wo ye Hello? ye pese hu sa saa na ni suban ti ana ansa ne wo ko Greece no Align me much interested in 7 years. me pa cho ma mi say de twa to me say ye pese hu say bia saa na ni suban ti e wo mu ade omu na busu fa mu nya hwe saa na ni suban ti asa wo ko Greece ana Because what I romance, I am 70 years, and I'm not the old kind of man. me say saa na ni suban ti e ansa na wo tu kwan akọ Greece no I mean, for beer, no problem before I was to fight. I'm not new. enti no onya kekra say wa hunu You mean, me and my family who say, when you have a problem, no, and then man, no problem. In my family, okay obapa ma me fa wonsia na me na wase ekire ye nyina ye be hu kwan e be fa so a ye betumi edi yie ato yie why nyame hia won so se wo dwam to ade na waje bre ene ye edi enkomo de na me pese me bisa ne se oba wonyi ni se wo ya kekra wo ha adwin wo fie Me no me nyom no wo na tie me nya wo mo hwe me tie me da ne wo mo tena ye eye 87 na me ba wo mo ho no mo wo estate nya me ne wo mo na tie me firi wo no ma estate no na me tu ko tena aboabo nya me ne wo mo na tie okay na ya de ba na de free Greece ba me ba na I me te say high fever but me bedru ye no yaw no so o mo san de me ko mu no eno na ma yaw no ye de edo so me de me ma ne ban enkura ne bedru e ho no mo no enkura ne bedru Friday Saturday na me yare wo ko Greece na wo high fever da bi e de na si wo me ntumi hu wan ko ye bibia wo na ko ye hye me ye madwuma me wa adwuma mu tim de enkura ne bedru Friday Saturday na me yare na de enkura ne ko ma social worker fo no mo de wo free ho e bae yentie yane no kuro no edi nkomo nti yentie enkomo a be ma no ene edi ye ne bi pomti se msenya me adu eno amate won kra no na ho hia me sa se me ha na ye yi ho hia omo de mo aye o ma dun so mpeso mo ye omo ye bibia o asha si bia wo na wi so me dia fa ni paso ene omo akwa akutu esika ma nipa na ya kan asem se wo ye bodam ni a se wo mo dam no ma kan akwa gina nipa mu wo juli ya ko gina nipa ma kan je so abodam wa bodam ene ye ni ase bia na ka afa ho na se wonya bodam ni na obia srese bibi sa anye de obi kura wo bodam ni kura wo de ne ye de esi na se sabe me de bia me de mani na na efra ana me se wo ye bodam ni a mani na efra na me hu na be ware bodam ni na wono so a ana mani tie na me de e bia me ne wo gae na wono so a e wo nua aye wo maame a wo ye bodam ni a je wo ye bodam ni a aba be free free wono so wo twetwe na ye
nti so wokɔ gyina nipa mu na wɔka kyerɛ sɛ ɔbɔdam nia ɛyɛ ma no kasa na ɛna meka no papa no so ɔhu papa no deɛ fra wɔfrɛ me no wɔbɛ asɛm bi ɛpɛ sɛ wɔne me ka ɔne wɔnka ngu phone no so sɛ me brɛ no so a ɛma me ɔnka ngu phone no so na ɔfa ma me na me mu nti na mmɔ anu yi bi wɔ hɔ a na me so de ama papa no enti bɛrima no nsɛm a wɔno nso ɛka yɛ ɛfa adeɛ kɔ so no ma me sɛ wɔ fie sɛn atwa aduonu mmiɛnsa 53 years ɛna wo maame a yɛka no ho asɛm ɔno nso wɔ fie sɛn 75 years enti sɛ wo se deɛ na wopɛ mepaakyɛw sese no bɔne tɔfa deɛ na wopɛ sese me ba no a wɔdome no ɛna afei so apata no bɛrima no se ɔtɔmaa ne bɛrima no tɔmaa ne ba nti bɛrima no se wɔgye n'apata okay maame yɛda ase nti twɛn yɛ na mabadwafoɔ nso ɛmɛgye adwa na ɛnɛ deɛ nsɛm no ayɛ pii nso nti Oliver Syria Miss na mekamfo deɛ ma wɔ bɔmmɔdeɛ ne kɔ ne kɔtɔ bi wofrɛ 0507 169417 0507 169417 akema line bɛma Oliver Syria Miss bi na maso ɛba kra ne kenso yadeɛ biara kɔ hɔ a na yɛtitu aseɛ ɔbaa wo ngo bɛrima wo ngo anwudwe yɛdeɛ so diabetes fibroid anasɛ ɛyɛ prostrate bi bɛrima wanhwɛ yi a na yɛde pipe bi ato bɛrima mu hepatitis ana kidney no wɔsan ne ho ato kyema maso ɛba kra ne kɛsɛ bɔmmɔdeɛ ne bra fadama yɛwɔ Bomday washing bay wɔn kran Kumase kɔtɔ foforɔ a wɔpo nsuo ni no yɛ new branch no wɔ Angonaga junction Askwa New Road a yɛne Melcom warehouse di hwɛ ne mu frɛ 0503528011 0503528011 and 0549648362 maso abaka ne kana wose just agise wo ama na ebom no hyɛ nso sɛ enepi work natural ne de 3p garlic mixture yɛde abɛgya so adrewei ɛyɛ natural 100% garlic extract ɛne yɛde ayɛ na vitamins minerals vitamin C wɔ mu adrewei ne nsuo ne mu na afei nso yɛn fancy gya so ɛno nti wuti ne sɛ dia na kyerɛ sɛ wa ɛyɛ natural sɛ vitamin C without water anasa sɛ wo no a na kyerɛ sɛ yɛn fancy gya so bibia ɛyɛ natural ne yɛde aba ebi still immune system no high blood pressure na anonom 3p garlic mixture ne bi sanso ɛna sɛ ɛyɛ menstrual pains a 3p garlic mixture no ma bɔ mɔde asɛm de 3p no ɛbɛto so ɛde ama me ha enti no sɛ menstrual pains anasɛ high sugar level 3p garlic mixture onan won satiriti why kase dodo wo pɛ sɛ wotwe na ɛyi wo shape stroke nyudua yadeɛ yi bi aspant hye wa yadeɛ yi bi anapo wodwo so ntanta wodwo so a wote yaw wafu na ayɛ kase ayɛ sɛ no boa da sɛn yadeɛ nko a ɛyɛ stress wadurani 3p garlic mixture ensandro we ho enkoto adufufuo bi amesɛ weda 3p ɛno na ɛkɔ daniel ba misie ba kolona keba apidan angelos ubenya 3p garlic mixture adupa no natural yi ebi atopi work frayan ɛwɔ 0248 928824 0242 0248 pesamo 0248 928824 and 0201 000021 0201 000021 3p garlic mixture dray and the bottle gum no air glass and chiano air red cocoa and ya the garlic and so after whom say boy and ya for 2000 bookshop and stationery and woman papa ya wo babesi or babe inside Dr. Buzia ni nyina no ebe ewo ho math science English social studies young woman ye to be a nursery kindergarten lower primary class 1 to 3 upper primary class 4 to 6 junior high senior high nursing training colleges and women young work at the event and they will pay calculators marker boards pen and pencil sticker pass drawing materials and the color works envelopes rulers mathematical set exercise books notebooks Bible versions for 2000 bookshop and stationery our for church for school penny school for one logo line monkwaje woma Kumasi KO4 KO5 KO6 KO old playing building no for 0544000015 0544000016 0544000018 21st Kaneki yesiatica expert wotu asichi wim de kwasuna say wotumi nsampa yade bia ya wonamro mu wuchi wanye wotumi nsori mpo na campus wakwadwuma
na bomadi ne kwa 21st keneke sciatica expert ne mu a efri wuchi nwesu kosu na mawre so yade bi ada no Goliath na to so no bra 21st keneke wona David wo yade eboba ne shata ya ne ne bore ba ko pe wutum sampa yade na da yeyai ne ho akere no na 7am pepepe na 21st canteen aduane ne bo no ni nyina ye ready and try to me market of do dan mu be wunu yan Kumasi show overseas Alpha Radio we be wunu 21st keneke sunyane tachima go so sebi fresh 0540311311 0540311311 na 21st keneke sciatica expert time herbal mission na time herbal center de ba wose ni aduaba ne fa han ne nsa yade eno nti no time herbal mission malaria be gwani na bro mubrika wo betumi adidi am wati aduane de honam ya yade be kwam wa ya adwuma bo adwuma na chese time herbal mission no bi na kenji herbal capsules so enyi osi akwan ni padua ni maw na entutu yade asen firi ho wonunum kenji herbal capsules yade so ni padua no kenji herbal mro bi jana so benya bi ato atansumo na kwaja se kolona ka badani eba Mr PFA have made ozons apidan chemical herbal show bi amu benya bi fresh 0244417669 0244417669 na ATL Fabrics and make am for the amount bringing fabric to life and into bomadiana ATL Fabrics ni bi 100% cotton it's just colors no designs no ejina no say wo she ATL wo fra ATL tuma na wo di pia wo tunu sampa obi ahwo Africa culture pa tradition ATL Fabrics and into bomadiana ye wo ABC English was ATL Kill Spy Daviva Treasure Fabrics no ni na da ebi ewo ho and into Bomadia wedding engagement, one story office or party Friday where ATL Fabrics and schools I'm sorry no organizations, associations, more per anniversary cloth corporate in the uniforms no more per say customize emamwa and also yabayo sa pepe yamamo www.atlfabric.com and follow ye our Facebook ube wi ye our 40 Kwame Nkrumah Avenue Adabraka and Cry GA-105-1217 Shoshayana Fre 0244-334-406 0244-334-406 and 0544-268-974 0544-268-974 yes baba down free and it's for me show wanim I mam yakosia me ma begafo momra ye benia pempa mo hye ene Pastor Julius Sana ne kala ginam na na akua hye ne ginam e condemn Sana kese wode bia yini design ne ginam na me nsoma hye ye di wa dance ya na kese o manfo nyina hunu eno nti babo dan free ATL Fabrics ye hwem wanim pa na mesramo atlfabric.com online no mo betumi ene ye digwa e wo ho me pa che obi kase fesika fa mu bi ama wo mo a fa ma wo mo hunu se oni ATL fo na digwa yes I will be there asokwa beda na wa change na Power Life Spiritual and Herbal Center and yade dwimu bibi mu aye ne yade ehaman aye P-Line bitters and yade aba bitters papa panie aba ye edro ye haban wonam ye abeko stomach ulcer ye fru yade ye fru mukuro beko diarrhea beko hypertension beko enemu san yade beko hepatitis B beko asthma beko intobro beko sickle cell yade beko anodwe yade stroke beko wo kidney betumi aye adwuma ye P-Line bitters yeah Power Life Spiritual and Herbal Center and the wakuru kran wade aba wo wa brechre wo Ghana wo pe P-Line bitters ni dia friend 0546 149747 0546 149746 who was spiritual or how be how bra Power Life Spiritual and Herbal Center ube we odoko tipa and crying Click TV dynamo emwani e Dr. Duzia Highway na consultation ya do ada brada upiada emefiada 8:30 a.m. because 3 p.m. Fre Mavic I was 0244 099603 0244 099603 Pastor Julius Makwaba mejoso na kwa Makwaba yana Kwandam sorry kakra oso opensio bi anom ene so na wona dua akoni ye me wo se nkwan wo boto say ma isa so for ma me address nso amana na bia ene wo ba gi so be ka kire ye said ni o to ko no whether na sasa
Ondo mampa malaria. Okay, Pastor Julius, you can share your basarameno. You get be yenya ba no di kan enima Isaac Owusu. Kwabna efa o Spain a wotie sana I&D boutique opata. Marco Sarah ne kwabna wusu. Na me bisa mo say Ghana mema DJ na ye omo da na say ede pa na omo tai owi ase omo ba. I say omo gidi na dia omo jeri na so nye dimpa o. And is it because the system is not working? Oh, system no what shop and will be fine. Mama said to dance so ya na no say count. O say abrabo de bia me ka say ye play ye mpenifo ai wa he. So when you obi a u adua no nyeno ubedware obetia wa eto da wo de ya he. Bra wo bra sa na dware ko bedwa. Aso ye kese no watia Obama oba ko dware o kire say wunim say nyimre dware eye. Na sense nkola no obi o control mu nti na mo de o mako dware. Na wuni ebisa no o tete akunyo tete ko be na about 2 o'clock anadwo nyare. O say funye. Enti ma ko system no say obi ehe obi so iye na de say obi eye wanya asotwe nya bape ebema obi so ani asmesi kwanyi obi e wanye ne nifa kwa rozo ebema obi no wiye na ko ba say emra no de ho emma ko emra wo ho say dana ni ba ma no obi nyima onye ne ba but the sense wo mo say so mo hesa amra no say ye djuma no be nipa bebra anyem ma o ma nyom ne nam ho enti ba sa de asem so ko nyima be pa no to ba bi oh nti ye besre bi na no ne ye ka ye besre ye ma sa hye no enya djuma mo wayen chese nkola wo na ye nhwe wo mo no enyi wo mu nya na tibi hye wo ho so say me ma me ahwe me na me papa ahwe me a me mre no mu je ni nya djuma me ye obi da ati na omu nyina na wo mu tibi hye wo mo so nya djuma den no omu na be ya amro be za ati no omu na ba be scam za ati no amma problem higher mind ye besre ma ko he e DJ am ka se Ghana for mama age no me say ba me bia wo a na sabi previous wa dwi bibia ye adwuma efi ti so ko ka onase bibia ye adwuma na ba wo na wi a se ma wo me hwe me ba adan a onyense na me ka se onkoyi mu wa nyangu enti me hwe no sabi wa utimu homa tete wo ba ma no ba na ba wi ase ma ko ena ye wi ase se ade no na a big asset wo wi ase chen ba ani nipa ade na ye fa so many papa wa brabom utoka fasona ne de he usifia fasona de o kompra but nipa de ma ko me se nipa se bi yesu se na hunu fasona onu na bre bi ba na ho ba ye faso ama wiase nyina etiende na me de nipa ba wiase se me kan se onyimu no wanyanwu se me kan se ama onwu no owuyo se me kan se mo onyimu ma ko anya ba wi ani na se o gane fi ho etu masra Ghana for mama ye se ni mo antimi wa atetronto na se ni ye bu di Ghana for mama o mu mpa ma he o ba nyim so hwe no mu sesa musuban na se bi wo mo di mo ba wi so mu se nipa na de bia meka me se jaati a wo ba akokra no ya na o promise ko ma me ho ya na o promise ko ma be boa na o tu wani a sa nkwala no sa nkwala no so amuya wa afi na o di enyo ma hia dunia da mesre ye hwe hu yo sa kwan no so ababa o school time akwanyem no unyim ni wi a wo se me ka se onkoyimu o ma me se onkoyimu o wo ya ma ko di dwade abere no ma ya ade nti mu wi na no ano no e fi sa abere 14 se be sa abere ta kwan pa to woni di o mo bre bia ali na wo ya sa ali na wudi o Ghana fo bitrim sa mesre ene awofo no so aya na ye hye ye matecho wo sa kwan no so no ke me hu ye ba tan de se de wo ba wo hwe no ama ne wo ba bi obi ade na oba no so akofa nipa ba wiase a o po mesre ya matter for to say ewo wo awoboni ampenfo se otu ba bi nka enti awoboni na wo ye e na oba na kwanyi obi baba se oba no na wo na akona no de no na hwese oba ma sa akona ba bi obi fi se obi ni oba mpo ahyase ye hweli ye o sa akwa no ma ko second case no kurani ya na atoda na o ka bibi ti se be ye hu masam ni ade esan adifo bi ni asofo bi ni adusifo bi a ababa system nti ya na nipa kwa person yese ena bibia ni wiase nti na obi ehu obi kura interest no ka kire na obi so chese nya kura mako ade ye o wiase ena se be wo to busuam na abusuafo ni pe wasem na ye ba ya mu hu se o mo pe wasem ade ye ya pa no eka isu je so pe masem a nka menka nko atrim udu abonte na ko di nko mo kire se mpem nya na se na wodi wo nim ye ba ye ni ye nyina wo hu se mi nua no mpem asem wo ye keko na wo nya aware na wo sita nya aware a
ani ye case and sasa wo de sister penny ma ko anu so fifa dia bon samse ni abese no no eti mpacho me be resi na obi me be to abusen ke ka won pama se me ta na ba bi e ma ko mami o ken se na ni mami e be fo ni ade o ko ni buka ni mami e be fo ampo na so ye se be ye no dia ba na di fa ni be yi eni ya na wo ye no na kire so wo ye be fo na wo ye be fo enti wo to bi a wo ye be fo e wo ntu anado ani ade na wo be kura ka se oti ana wo pena sam ya me bo am na sa ko grease okonya atwirima ya ya sa na aba say you want to me senior ma BP sa wo di bibi twa bibi ko so bibi so yes se ma ni dance no asem na bi ni tware ya dance oh enti akulai wo mpena se ba ma ba ware na dia ya no ba ma ba ware na o se menye na mema mi no se nya na aba na kwama o mu nya ja hoko enti se wo nya ba ifo kura o betina ka su dua se wo ba ifo tre se ewiri ya ma ko ye obi asre ye free Italy se onimo grace tamo ko grace no na we mami oya pani o no mu ye adwuma oni the buy story o Kenya o say no kwenti asema mami ne kembia aya no kura na mu Ghana ha asema na oni ne kuma sa ene onim na mu grace wa ko so nsam dia oni ne akobi anti ne o Kenya no kura mako se si mami ya na se ko te he enti se nsi mi ye dia na me so hwe ne ya de ye mi a ade na me bo be ya mi ntimi mo enti ye basre abusuan ye be firi mu ani ye be bobra oba ye ana nkode atakweta nwotwe eduni akire ba ya mbatwa kamega so obodam tika mo mpra mo mega so mfe busen to mfa kwache obi mo exercise suban ya mi shira brother Bolt say what the message every Belgium say anima pade ne pa very bad girl ya wo wusu was wo hwe oba no was oba no tisi mo second story no so no and was say mami yenua ba meno ne mami are very difficult papa sabe on sanya na pa a good talk pastor okay na me ensha na na kwa Marco and na mera ho pa na mera ho no mami o da mami fan chance en free anima ana aha mami chance en free anima anima enne enipa bebre ana maya ne bebre nim se wo bi se ne pe na wo kasa wo mra fi a na ne refi ade a wo se ne pe fa ho eya wo mo se mo pa mo kai bibi kai wakoso yakuma kai anda kanu ho enu anti na wase wo pe no enu a wase brafi a eye noa wase besra na eye noa wase yempie nkodi dia eye noa wase bra na me no nkodi nkoma eye noa enti ma wo mo remfi se wase brafi no enye bibia se wo pa kai wakoso yakuma o se wo pa kai ho enu na wo pe wo ho afa nyina eye noa enso ya no mo we fi me ho o se mi de o ka se me mra fie no na me de minim se me kosra no o kosra be ma wo fie na me nimi se bibi sa be koso e ma ni bebre o se o ka se me mra no me nsusu se obetumi aye mi sei aho ye wo fie aho na wudidie aho na ma ametie aho na o papa tie ahoni ye kohwe TV ahoni ye hobo nkomo ade ade na wo kopeni dan mo ho misre e ma tan no chance ye nkyerɛkyerɛ omumma ne wo fie sese bembe bi frew na wo si brafie a ɛyɛ ade a wo paa ne se obeba be fawo na wo me be ka asema me na kyese wo gya wo saa no wanwo na wo sɛ wo kwa ani fa ka te nyama mo ochina ani oh na wase wo kwa enti mesre wo mu a wo mu fa saade we entutu wo mu hofu na mesre wo mu maamefo no enye wo mu so adwuma yie na nkona ne bi so ye nkola bone o mu ye nkola bone a to the sense se wo mfra no kra no na wa sha ase de ne hu twitwiw o de ne hu betwitwiwa kopem se wo befa bibia ye den asoa wo se be pem nne se wo hu de wo ya wo hu o school a went to me anko adwuma suya se wo hu so efise wadi kan ya wo baako ana wo baako no so ma me so kire wunyansa o ma wo no abon wani abon wo hu ama wo hu se yes wo wo o kire wunyansa wo kwa na akora ne bawachi na wo bon wo eti wo hu ne wo ya wo hu o se me maame wan so akora ne mu bi ama me won so mu nyadan o se won pe ba ma ana wo gya ho o so mu ma nyadan afei na wo se wada ni nuaboro wo bodua no kwa wo se woni mu so wo se ma chensa na mpese wo
ma chance na mpese kunu na so enkuno se wodi onim se Antoine eyekuro Antoine eyekuro why na ya wo se ma chance na mpese owu na nso wongu Antoine eyekuro enti ongu eyekuro no waboni din enti mesira wo mo nhwe ni yie emame na ya maami ya wo free grease e baayi mako se ewiase wo bresa na wo se ewiye no se maami o say 55 years ejuma wo ye no sa mi no wo betumi aye se na adwini na yes wo mo so bodam wo ye de ba wo ye wo ni sister yi wo se wakasa ya besi so se wote ha no bibi ha no woman cha ne ho ama ko me se na wo mama sere sa woman cha ne ho de besi so ama wo busa no se afa de wo se han na me sister wote ho no yes bibi ha no ho na ka che so wo bodam na adwini mu da ho eti se de wonim se wo sister na adwini mu da ho ya to niema nyina e de atwe me sister a hospital ba ne de ne call ye when to me am hospital bi adi aba pe mo nam hwe adan eti ka wo sister ba ye wo si niema e ho hye ya wo ba ye eti se wo ye ni apa se wo sister ye depressed nyina no e ye hawo wa famu ohun se de odi bedi di kra aye den ma no otunani a won hwe ba bia ensi wo bia so eti se genti ama ne kasa nyina no se emfitiasia no wonim kwan a ne maame de na fafo eti wo kura nka wo beya nka ni o man koyeye ene sister se to no ye ton ya se ba ko wa ha mejipedia ma o eti wo so betina se ne ye kodi na nka fa didi wontumi nya wo nia sei ya to ahwe ne yade what oni na ahwe ne yade ya to kokoko dia hwe yade ya to hwa dia hwe yade oni ma de ba ya to dia hwe yade dia chese ni bibia o de ba ga na die ya to hwe ne yade chese wote ho nyina oni bibia o na brabom na wo ankasa wo ye nipa bi wo si wo nia no na wo anka wo be ye den se wo anka wo be ye den eti misrani sister no ala oni o maami na enya wo ka hu bi se wo betumi ama wo nua na sere wo betumi ama na koma ato ne yam wo betumi ama na hu se wo nipa wo ne nchen amfa na ni bra kosia ne maame so efi se de odi be wura na num kra aye den enti na samre wote ha wo su obi a wakọ Greece akobo bra ba bepim samre na se ne ra ho no hu enti mesrani nua no o shasie na onye bibi na ana onko ni sister mape we ya mawo mesrofa ya adwuma na akoma beto ne yam ne ho beto no na ne maame ne de no na pastor aka no bibi wo wiase Francis Weja was Marcos or the free Germany this sort of was Marcos. Good afternoon. In fact, I'm impressed. Okay, thank you. Name no was say yama madia see a bit to me. Ashe issue ni ye pa yen share for no near mo yanu muni ko nenta fu awu afi wa ba ya ne nyama kakra de ba ye nyina so ya ton nti ayade a ha no amema ni so nyina bu ni kwasia wo frinze ma wo ni se ba ye wo ho nti Francis oka eno no ena a record bin so di ni de free US wo se esi dan na ne sister no a wo se di nua no abodam na ti ai na de ne nua ne kan ya ye no ayantro no e ti obesan be dan na enti se woni so me na me ye host no obi akobi se why na ye host akoma mu nse na oka se eye ma koso wo chantro enu ti dia sister in ma mi obeta na nu kai ni nyina ye no enti ni se ni nua no be gra ka se wo chantro enti eno so ye hwehwem na ye hunu enokre wo mo ni sister ni mom ena onfa enokre ento ba bia eda na ye twa ye homre ye ba na kwandam so ade ne de ato so amaye Ashofoni ati for papa bi eye modehye mohema mo sofo ba kope akosia dem nunkum ubetimi afreme ma akos the queen of the airways me ever some na major fort nasia na ba bia wa maye na ba bia tidy tumedie no ye akoma mu nsem e wa akoma 87.9 FM
adwada edikosi efiada dumye no aba ho sema aduanan edikosi no miensa 12:40 to 3 o'clock p.m. Wow, ene wa mane no ene sei oyire tete o ukunu tete o bema bia shobo so be ware o nanso edru ho no waye ofo wa na sei ene o haw ni sitie bone badai na fa badai akoma mu nsam twumadie ni e babua o amwanya wa haw no anok misibe haw bia wo bia no bra akoma 87.9 FM ye waskwa ye ne kuma se mo ena edi ehwe ne mo ye betio akoma mu nsam eye hintesem akoma mu nsam nyame nko a enini ya no pak so kasam edidi atem shana wusi ye woni e ka bibi e na wo say ya no ka le fo o ka na ne ka ne na oba ye de ye pese ye hu no edi film wa no enye digidi so ena aye na sundue mu amepa chi wo e bibi se akoso e wo mu nua yi ne mu ma ne ntamo ana ya mo ni chi aseme no de onye na ane se ni nya na oporo no se na me di la chi me ni o mu ni na so na ekipie etigameka bia me me dia meka okay ye meka no se ni nya no se ni ma me ye benfo enti na me wo class 4 e class 5 no enti abrante bi hia me no so na ni je me ho peme enti o ka se wo peme no o ka na me se mate item se di be se week ni wo se hia me ko no se ame mesra no na me se mate enti o ka ya na me koye enumre enti me koye no wone me dai enti enani mo no edi be 3 days time no na me pie ko enti me pie ko na ne girlfriend me nim se na o girl ti gya na be tell me won se ma me nko boy ni chen bi na wone na wo ho enti wo ka sa no wone me hia boy na me nkasa no ho na won so hia me a won kasa me enti ne ye aka enti emo be se 1 month ko 2 months na se me yare enti me ma me no se menyam na me se da bi menyam to mo hwe ya na te se ye nyinsen anu bisa me se me ne hwan na nyim na me bo ya wa Isaac din se me ne nanyim ona me ne na da enti ma mo de kwoto enimu se ni se na me de aba ti e de koye no ana boy ne gitum ana ma me se enko nyinsen no ne ba ne nko school na ne ba ne wo SS to kana ma me se da bi mi swa ebia na de bibia ba na se enti o ma me wo ana mo gitum se mba ma wuti ni sen ni mu hwe nyina ma me no won fa bia amba boy ne so fa bia amba wen si wa me hwe me da se me didie se me didie se me ko hospital ni nyina wanye ti o ma me na ma me ska de koye insurance se de be ya metumi de akọ hospital no enti edidi ma na me nyam no so no ebu a me ma mo da no nyumre otumi ba me ho bebo mi na me nkwa me wo me dan no wa beda ho enti wo beda no okọ a wa siri kola o ma me bi na ade ha okọ na masa akoda me ma muti rata me ko mutumi de me ma mo so ba sa mo se boy na ba mo dwen se boy na ma miska ba na boy ne nyede ma miska bia enti bo me tumi me yefono pan sa betu matara ko pema nyura me ma me be aduane a menya bia di enti saa na di ma na me de me de wo eti me wo ye no o ma nto hwe ya ma me ti ma me nyura wo de wo ne ma no ene na me mi wi suye enti me wo ye ni nyina boy ne nsi hoda a me hwe me se akwa ne ho te sei sa me ye de ni nyina wa ma to ma me na ba ho na obe ma me o de je ne adwene be gina o se o to akwa ni din se ye friend Isaac Owusu what did you o de je ne o ba ya did you na tu ni din o de no de blame se me fa ma wo fo me fa nya nkwan ni je ne na adwene na nchene je na adwene na nchene ba cha ma me de ba na trouser ba ku bi adian trouser ni ka ba ku me ba cha blue one bi na e ba ku pe o trouser ni ka ya wa e bi anu na se e bi sa na ne ka ho de ba as hand bi sa ana tie down no say ana wo de ba se o ma beto akwa ni din enti menya na ma me geye adwene ne sa ne ma no enti emu wono mo no nyina ne ska bi ama ne bi ama ehwe ni mo am so ko ameba ne komutu me di akwa na atore bi kura ende to ne na makwa ne di kura no na eden ma me so no onyi ska se bi a obey ska ma se je to ne na ma on bani ana se bi a bibi sei enti me ankasa kwa me oba ta na akwa ni mi no komutu me de me na me hye dem sa na me su nti last bi de me am se me bobo ni dua enti na me nim se bi a se dua no bo antoana me ka se oba antoana wa bodi enti me bo antoana se me di bo ni dua se o ma me bread do me school na me ntumi anko
me wo ya so me hwa kwara no mre miskampe ni dinya de ma me mo so fi me eti me na me bo dua se me de antoa ne bo ne dua me bo an santoa ne nkono ze ni se se dia wo de se nsuo ni so so a na ha wa bo dua no me be ye ne mu se wo de nsuo ni so so na wa bo dua no enti sa na me de me ya na ma hwa dua ni nya no ma hwa dua ni nya no da enti no we hwese ana me se dua de nya no me se dua enti ma me bo dua na che da de dua ni nya da dua mi hira na me se weda mentia sente ba sa no da ku bi na komo de na komo so me scammer me ba no to de na kwa no susu ite me phone so na bi ni ite ba me de bu foko boy na ma me ho ite me kwa ye no ana ka tell say the whole day kwa me didi ye na kwa no kwa nya kokko kwa ye de anom boy na so me ni ska o so ma ho no mo bi aka se bi kwa 1 cedi na 2 cedi ni ye jana factory na makwa no ye de endi enti e ba sa na bi ja akwa ni si ho ana me me be ekruma me ka boy ya Isaac what he free him won so free Jacob krom ha by say that crown o oni guy name bia e ba che feli tiko ne ganu mu de frana ye tiko ya Isaac alias tiko e ba cha ne ganu mu de frana wo Jacob boy tiko inte ba sa ni ko ja kwa ni si fi o me kwa na boy ni je ni woni ho ti ko ja ni si fi na me ba e fi na ma mbisa na me se da kwa na ko ma me ne se on ja kwa na because we say o mo mbre miska boy ni so mbre miska me kwa to na ma kwa ni ndi enti e ba sa na ma me ko na okwaji akra no enti okwaji akra no ho okwaji akra no sa de akra ne bae to de akra ne bae no na ef makoma sam dwumadi no eso a ene waso egura mutie kwadam ya mu akwa abadie na ho fa papa no Every but ye be from the kakrama ma you are me rebe fina me na me van to preconize ya emeni so atami di ne jese no ano no me kan say we mu mienu no me mfa ma me die ni nka wi an ekọ abaya ne die because ene ne adi wi o hwe abaya no a me pese me ma abusua eye enya ntiase kakra ewum ma me fo mo wo mama ya hona me gina me pese me fa sa akonya we su na me no mo kasa ma ye hu se akwala bia ba wi ase bible no kura dika kire ye se kira akwala ne kwanya onfa so onyina onfi de bia no wo nsem amaya edi banyina hu se hwe akwala wudi ni nkomodie mu no ensem okeka no sebi o ababia ni mo akwala nkwala agiri sebi me ka se wo gimi ankasa papa ye ka wo mo gimi ga na hase ya we oka anima gimi fo pass ye ko ka mo do a we ni ko beto su mienu bi oh ana me bo wo de interview wa wo ni ye wo de nse ba odeka wo ka samba wo gimi class 4 to 4 akwa be ma no obi wo 14 years o je gas 3 years gas 4 brother me reality some have na me reality so ma odo na can say e wa bo ma ozo 40 years ozo class 4 ewura ni yango so me je se nkwa ye no me kwa ukwa na nka wo ye ni yama no si da bi 40 years I'm more glad for. I year to wait to go school just over America. And go here. It's mama send power. So I'm moving and being and you be and dinner cheese. Then say be and guide na mama. Dear baby, I need the and me person means say I will follow so who baba so only until say Caribbean and Dutch say we didn't see here no man. Only but ye mami no mu pese ase minya woni wi amawie oni na mu a obewie papa fo bebre sa ma me fo bebre sa awofo mo de nkwala ba wi ase wi apre otu e ma nmunyamfo pa o hwe tiri pe si konso timi so be ni onyamfo na enso pese ni ho si kasa ma kasa na no mo si ayi bi I bet you may who come to play the kit to say, money, Joff, oh, no more teaching me. So I manage of one catting. Mamma, the best what you say. So, okay, Kenya, no matter what you say. Send Casa, you see. Manners, I know what you know. Nancy, yes. So, Casa, and Tracia. Ma. You won't class where the man among the poor baby. Yes, Anna.
eno ye nchire mama emonato eno ma emonato ye starting to monano emonato Ada woda say na say na no cry ya chiro o unse mo don so an ya chira mo say Oteza klase ta. Biefona ne bisa ma atomo na da say de na de monato e ba. See and share draws. Emonato nya repo. Na na kwam say be repo no kanya repo be ko emona sleeping with that information. No make it. Sleeping with that information. Monato ono ni mona. Emonato ne say woni obi da ho anado betin no so. Just say we sleeping with that it is one morning guy. No ye ya. Mama, over 20 and I do also call for Robert. I just say, what? The same what? Ah, man, what is and then I have got a bonnet. Let's also sleep my day. Oh no, sleep. Uni about him. Uni about him. You better come and see my young the boom, uni on the moon, and the boom, man, in the boom. So, never 20 and don't break the mama. The number go from pass for that person say ma na sebi after we wakra wo be dey wa so for side o ko cha the madam for back o tom bobo you are the form of imparo so for the around passing one of the body na na out passing me perfume and you dey dey cause na kwa kare ta dey dey tell me that to mass yeah, so and now mama no we couldn't be prepared that part of obiti bi nyuru na share service be all of us say for already yeah brother Nyankopon na no sonins you I want me every man sorry na translation so ndi mama sira kwala ne kwanya won fa so no nyina wan firi ho mu jamu ma no mu nam ye na mi ye ne se ma odi nyinse ne ban fa mu ma me fo no na mo bre to de ma me fa no nso ma me fo mfa mo futu we keeping akasiye na nkura jina we ti me twi so sa de be ti ne mesu futu ayiye no asa ne dia fo nya mfa so bi e so oh me mesra wo fo me sre wo mu nso mo mba kusi se odine gina yi se wantimi anko school krama bo modi fa duru ba bi se osu adwuma wotimi pone ho onya ne se no dima wawie ene edo ba ye no bi obetima sha na ho so na busua we dey am de buy about my me friend say my man no 52 years ma me pese case ye be sa to aso aseme wo mu a me shede ntimu bebre but me de minimum kra me kai se mami wa be ba ha se me no friend me wo se condemn me the man say mo blame akoma FM na me am for mo ba obekaya no office obekaya yes me na mo so free o se free breman amen and so free o for free breman ya ba akoma se akwa o so me ba na say me from the bia me okaya ene na ma ishno ma ni ska ma send this scam ho e hono na me ready ka ho e dey ntina wo so obitimi for from free breman e ba skwa Situation against TNT was our consumer 5. All corner me man 20. All corner man 20. God bless you. God, you shall receive it in double. Amen. Say amen. Amen. All right. Enti ma bibi koso. Bibi koso. Na abusia ye de yakan memu yakeka nsem bia abusia bedofru ni ade ade se wote ase a ma yakenya mami wo wuna. Ye benya busia panyina obeto adaka ye na yie na mi masem bisa ba ko ma me pese akire yi me de mi nka bebi de nti akire ma dwene se ase busia ni nyina pe ma ma na asem mi so asem se ya na akire ma dwen di nti na onipa be fie busia mu a because wo we ya se busia ni nyina trase ne naka amaka e hono me nti ase
enti ya busua no ya mempreso ni nua ba sɛ ne wo si kasa no mini problem tia no na sɛ ne wo si ba mu no wa ma mu sɛ obani nua na o sɛ nka bia ma ko ni nua no ebi kura na wa ba ya boka bebre ya try your best but e bia say ensem oni e kakra ma e bia nsem da wo ma oba wo de kura mu nka bi ma ye na asundue nya dai enu ne nka me support but sɛ ne wo si ba ni je no onko fo ne ma me ko na sa sɛ abusua na yi na ma mpa enti ma minka bi me de tu wo ko si sɛ ya ni abusua ni mu nipa ni bi nso nkasa nka ofa bi nkasa ni nua ba ma bi nkasa but what I say ni na ba bi nkasa ni ye say abusua ni nyina na ta ma me bi a na chese there is a question mark over there. Okay. Me no na we me ya me ensure papa ya tabia takum e ba me eh yes fe no mo de abo tabia takum ya to papa takum ani ta sin ya bro na why be why e me fa bi mo bia ene maka I'm tabia takum ne de me so kasa ya tache obia pe se da mo me confuse ne me tabia takum he ba tabia he ba mesa tabia zani kani na ye predator tabia ba sentenei wonum ade ba na tabia takum de ene wonu ma me ka cho say yo be ma na so obo adabridwa wa bo adabridwa wo de ye tabia takum omununu nuro tabia takum omununu nuro amama nunu nuro na niema nkoso na niema nyina so na waye mre dodo no bi na unsa be ma no mu a etumi gira so say yire nche na wo libido no ede gira so a 3 days abua ma be me gira so a bodwuma improve spam no na just oh ede jai tabia takum ebe ma obi anyi bi beluchi munyi bi esadwam ba ya di bia ba me be tabia ma na da ya tabia takum ede evans you said it tabia takum ede na po tabia takum ede na general manager tabia takum no kasa de mo money because they so I na follow oya tabia takum Madam say I will DJ me jana say don't want to hear them we be so woman tabia takum dem no atu no woman Mr. Patrick e wo de na so no de be ba tabia takum ba ene timi se wo da benya bi of mass shop e ba shop PMO na wo pe tabia takum yi bi tabia zanika bo mo de na friend 0243686861 0243686861 and 0245799206 0245799206 tabia takum tabia zanika tabia ba measure won so no bi ye be kwa man so na ye ne ya frefo di komo 0322498035 0322498036 0322498037 0243114497 hello what do you ba dia Let's get when the question is, you be an idea, so I mean, put up with a focus. Now, me my media na make a kaka. You have one and a kaka, or more, said your neck on that. Who you to find what we have? Who will do a figure with you was in a pattern and saying your jump. What about what for me of house or yard? I know you walk outside and need somebody to see here to go a yard for. And then they get a yard for after what do we can watch me and stuff. Who can't be in the end of the day? Or sometimes at what 4 times. What in the I'm really not the and you with the about the pass and I'm saying, you walk and then you can go to home broker. Remember, Mamma, you are the boy. When I put baby, I mean, what you see the one in that or the base. And she said, you went by a never a gratuity in a base. But when they are with my many, why you bring the one that's them. Got me or 2 nights, they said, Mamma, by you to I'm expecting now. Yami Ensha, hello. Hello, Marcos, my. Did you so? You can see, I'm quite. Mr. Denis will tell my men of a fire on the many no more time. Sister, among the Sabra, but they say, Vedra now, it is almost some of Sabia. You need to plan or to make it. It's also with such a plan and near about them about them. So they are the room. So the make a change on one setting. When I go on Cano, as you open them one on the bed, you then I'm a power in me. Hello. Hello.
Eye grow fine na mojadro na make am for the ama won na wi grow fine mojadro de won mo to utimi ni di won nai won saye otititi woda na dwa wontumi na anampo oba fiti krom hawo ni na dawo wo bi grow fine mojadro ye de koko na ye anuane nu ahodo no ye subagum pebinom okwanto ba akotom ye satonum na fa kogo sasadro no eye kama na misi ba kwale na Ashton Smart obo ase Fredmans apidan pure lead chemical herbal shop ubenya grow fine mojadro ni biato what is the advance no enamo agina netobi na digital herbal clinic ye okumase mekom runabout Bank of Africa for 0244 596532 0244 596532. Hello. Good evening, baby. African Patrol TV radio na ba o mane kwa for mame. Hello. Me Patrol kasa. Patrol, ikase fi mapo asian, ekwe na jima. Debi kai obanu ya ni debi kai obanu ku ejifo to ejifo. Onipa oke be ma fe wa ko ese ewu am go say am down. Yinga enye abi ma mi so to si mi ni tutu no. O se abusianu ku fe mu a abusianu penatem. Wow, abusianu penatem se ntemo oni ar ke nyina abusianu penatem. Ndi semu Nyame ensure Ruma Fertility and Specialist Hospital ni aka fo dia ma wo your ba wo ye bonini anasa ba ma ye fra okra wa ye dia wo twa wo mpoa wo soma wo bi ba pe wo besu esase die bedi watam na owura ho for aniche Ruma Fertility and Specialist Hospital arawo ne be ko amwa so watam fo ni wo so benya ba ni bi ahwachi na the feeding bottle chia no yade bi na ejiji utata for aniche Ruma Fertility and Specialist Hospital ye won fidie ne doctor for ekuku damwene won behwe wo ama ho ato wo so ye boy PT Junction ye be na so ye boy fitting shop no Ferruma was 0204 227 0204 227 Hello. Many abema papa BAE. The doctor's question game come in Papa condemn. After Julius, to the Papa they can let us say I'm always here. Manager Dr. S and also for me different. I'm not sure the players want to make it so the farmer. After they are edition can tell me where I'm going to be. Now, I was here. I can't die. I'm going to know if someone can let me come here. FM 87.9. Yami Onsha Global Driving Academy make am for the amount and me hunu wanu ka no wedum oba waka ka no tun sampa wo ba yi ewo Global Driving School ankasa me hwe ne driving me so oba driving FM me hwe ka ne ho na Global Driving Academy na me se no kwa e mo kasa de amamo ho enu nti enne se wo pe ba bi pa akosia driving ye Global Driving Academy e ho ene wo se wo kona akosia driving wo de wo yiri wo kunu ma ma papa wo nua ba wo dofo bi akosia driving na emfa ne nko ba bi ase Global Driving Academy ho ene de VLA syllabus acha won ma de ajeche for ya won mo kira bi wo Global Driving Academy no no kwasem se won mu de e wo driving mo wo kasa nhia hia wo kasa empunepuno e wo driving mo de waso wo hu no de eni so ye de waso ye wo kwanso nyina no ya kire ni nyina to so S-line and na be Global Driving Academy ya building ya pay to the cream and wine for 0554 646868 0554 646868 and 03 224 96801. Hello. Mira. Yes, Robert, because of the coaching class. But I was ambulance for one, you wanna be in the machines in who I done in the list. Okay. How the Mamma about the Bushian photo? Oh, it will be a Bushian photo. How the Asama simple. Oh, everything is simple. I want somebody else. Never just said, Madama, everything was so media. But I want to say, maybe we are for Yena,
onto nya no fa wo di na bibia akoyi ama no wada wurma medase Nyame on show Savior Foods na make for the ama wo Dr. Savior ne papa ye twapre se what Savior Foods ya wo di aba ne de amansa nyina edi wo dance ye prekope me se wo da yare bambo atre ma ye cha yare sabo kitima eno nti bo modia ne di Savior Foods odia yade bi te say diabetes ulcer okasa kaka na omini mu awie wo da na dwa wuntumi na wonam yes yade wani ya ehuna de yie eni ye nipadua ka ne yahwere yie be ma ya wo be memu aye bogom se kambu sauce anapokra wo ye mu atim untumi nya onan wonan won sane wano ya na esheki mesa wada eye stroke na ba won kaye no sa yade we wu pese okwati a Savior Foods na abedie wanya bi nso di Savior Foods na ebetutu yade ni na se de afri ho ye pese ya no be ye bi afra mu no obi akodi Savior Foods akase me kwa na me hunu de mo ka ye no enti Dr. Savior kwa na ton friend no 0577 201495 0577 201495 Bamodia na efa Savior Foods ni bi hello yam abrapa yam kwa ele odu asman penwa nkatete ade na de yin ni nyane na na pompa papa na ko wi mametia osokuta bosu gum ametia bujafo nyina mako ko ma hansem hawo ensem ha papa yin nyama bi mu no kwatem ni awo amadi mo fati timo ye hwe nya ba odi kan nsem awo kan ya na mentime ne biasio sebi empenefo se anka nwansa ne hwe no obuta nsem be ma de onyo bawo ne so woni bi kura wo so bawo ni ye ba kon ipa ne hwe wa fa tete komodi nkoso o mo ne nsem ane beti nya boa amanti afia koso ne kobate oba wona wawo na afra ko hwe du na ya tete na be ma ti bi afi na nsem ha pa ana ye ma amene so oba ni kwati ni nsem na areho emu ya na ya na ye ntiasio ya na ye tete ma de mo wa bedaye nyanso na di mu edi o ma ka bi a o gina ho a won tiasio o gina ho a won tiasio ye kimi ka ye ma ya o se ye ma mi pa nsem ha am kesem ye bom pa ye se ma ko bi bi ti na ma mi no baboa na mu di ya tu ye se ne be ya ami so ni na su yi Nyame ensha papa Alaska Star Enterprise awopa original wallpapers papa ya efe Germany Canada Spain USA France Italy Denmark Sweden dia na ya Alaska Star Enterprise ya no bebre nei wano se womo etonton or real papers bi so ahuno na so Alaska Star Enterprise wallpapers na dia ba ko da pimu bebi enkonya enunti bomodia yempenti hotel restaurant one sort backero sanso na wanyi fie wo ministries of DC office schools recreational centers pub FM TV station studio so say yempenti bebi a ho no eye wallpapers ya na de fefam ho Alaska Star Enterprise wallpapers no designs ne colors ne jirejiram ensu trapetampi ensu trapetampi de tia ne tia febo ensu abrobo wo be hu Alaska Star Enterprise wo Mrs. Anoche Plaza yeben Prudential Plaza dum wholesale baako yebeto amount for 055 4114878 055 4114878 Mr. Wada God bless ever complex Dr. God bless na frefre we wi dio kan nan sekuru na etu wo eye normal ekro bi diabetes kro we eche papa won hwe ye kra wonan won sane etwa de free ho enu nti a doctor for declare wo ya rejective se kofie ne kowu Dr. God bless bra wo ba ekro no ebewu one time quick be ma no aye ketekete upese ye trimu ma wo low sperm count na common wo form wo be ma no ewu kodwoto ye be ma enidaso abemu wate me se wo da be ma ni so 40 inches opa ye de be ma na konda na do hemu ene wo ya bo se ma no wo mo je yo gongongo ene asma bo su me ba ko beko wa ye kese dodo ye be mu odo be benefit no wani ena ye ya etwa ya de epilepsy bi etwo gonorrhea wa syphilis enemu san ya de be awututu kaka wonam ni sansa wo pese ye massage body no e ma tumi sampa enema toto ye wo widie ni mu stroke type bi kompo hepatitis B anase wo ba wakoso yakumanum no enema atochima e wo na wunya wo wo be fa forms e wo God bless wafa wo ba asabra ni nyina no Dr. God bless wakwadre wone sanim enu nti bomodia na bra ska ye bejo kuwe bi askwa ye ne Presbyterian Church na edition mu Old Health Insurance then cry dan suman for 0243 641 860 0243 641 860 your friend ye chat talk na fe ya bem hello Ako. Mi ra boni te we ni anko. Ako na mi chane kuma pa ma ma ga. Insha. No mo. Ako. Ni aya ma gana de. But bibi ame ka shi do baba am beto mi hon.
nyame nhyira wo na ɔnyɛ kɛse abaya no na wɔka mo nna asɛm so no sɛdede bi a moka no wantumi anyina so kafra nyame yɛ adom ɔkyena wobɛgyina so Pastor Julius yɛkɔ mama yɛkɔ na asantema no ose krom nyame yɛ adom a story a yɛde ba channel mako ano ɔden fata no sister no ba ha no ma adwene ho a me hu bi da mako yɛ program stories a yɛ bebre abaya yɛ obebu bambalis ma ne to achi dendenden ani ade yɛ o mu nyina stories na we die ɔtena yɛ to nsa fo ose krom obi a 1240 ne ahia awodi a apie ni ade baayɛ no yɛ kɔfa baayɛ no ayɛ mo dwedwe mu akoma mu nsɛm dwumadie so nti pasɛm sɛ paase nipa bu wia sɛ ɔnam a wɔkɔ na wɔde apie teta wɔn wɔkɔ akɔ wɔkyena deɛ yɛ kɔfa asade ne baa no yɛbɛdwedwe mu akyerɛ atiefoɔ ensɛm gum maako ensɛm gum na nsɛm na ayɛ gum no gye sɛ wohyia yɛn dabi yɛka ho asɛm adekyerɛ no yɛapɛntɛma ma ade akye ndɛkyɛ sɛ story no ano adi yie ano ɛhye paa yie fans of akoma mu nsɛm yɛkyia obi biara de ba no yɛbɛrɛ ka ho na na akua ba ɛyɛ na meka ho asɛm wotim sɛ bulama wosi bibi de 14 inches 40 inches bulama bi na ɔde wɔ no ako na mi nim sɛ obi timi bɔ nipa ma na wodi apie sɛ ɛkyerɛ mom de besi na wonim ɛkyerɛ no yɛn doctors yɛn kana atra yɛn doctors mbrem na yɛn rest ade ne yɛn suem ade na mo si mo pɛ na mo nya no saa so ma me baby birthday why your friend no Serena ɛkyɛ kakari ɛwɔ Serena ɛkyɛ oh yeah Selena oh sorry and Selena because Serena am Aro okay and what dey nya Serena yeah Serena yeah and the din no dey asese bebreu nti bajo Serena eze ni ni Serena echa kakari ha odo sewa ne ba no German nti we sing happy birthday the man in content amen esa so na sister eti friend mama ene Henry mama ya chiachi o pastor danso sister Blend danso onso ya chiesta na Italy na ya chiachi will be amono jemfu a UK amono ya chia wo papa ena me mama Mavic ene ne kunu Mr. Mosompem monso ya chia mo na mom se condemn se wo problem a wo problem now de ba akoma mu nsem dwumadie so a makase ya bie kwan kakrakade ato wa mo ne nipa ne dɔɔso on se stories ne kra no on se bia mienu ne for chese nipa ne dɔɔso ntia ne ya pentem eni se wo tena fie frɛ ne a emwa ne mu makase bra ye wo Kumase aswa mo ya Kumase mo di baby ofri baby obi abɛkyew ye ne mo ne ye opposite akoma anase TV frabro san no bra so ne mu mo ba na pasa dia wa yira kwan a na abɛfrɛ ye number yi ma ye huhu mo nsɛm ye nka no wa wo de ase nsɛm bi a wo fu sɛ baby ye ntuma anie wo fa brɛ ye wa ha case ba ko baby ɛbɛpam ye be so mo ne ye ho dwuma de ama wo case bi so we de engineer sɛ o de ba ye mu kwa me fa so ebetumi aba ne abo abusiam enti obetumi afrɛ ye producers no na oni ye di nkobo de frame number na me de ma na bibia kama 0246 82 45 49 0246 82 49 4549 correct one after 0553 67 21 73 0553 67 21 73 Nafa and the no so ka ho ma no 0246 90 39 87 0246 90 39 87 okay also number so 0245 and the 0245 mama me bobo 0245 1830 1462 ine think be imedi 0245 ne ma me number no ebo anu akwasia 0245 30 1462 enye mi becha this is that kwa me feel opportunity number 2 market ho otie me pa na me san what me san okay nti nyame ya domo ochina ye ne ye doctor
entwetwe enkomo na ene Time Herbal Center. And the time herbal meshaba and a KNG herbal capsules no address. So no be na emwa pomedi emwa kwaba. Yeah. Okay, and in funny. Kwasam say enay emaniji pass ya san ehia mu bio eye wiki mu enam say apomuden de eye de bia meka say wona mpo na otise obi kan eye kwan ofa so enya na yaresa na nso atie bi na nso ode atuko todwom na e bi a kina bi no onim bra yare bi abetimi ato anase yare bi beche wo na bra wo be kai say na me na mpo na ne ye ka say mo na mete ye no ebetimi abo apapa SCC ama ha obiara wonemu yare ahodo a ofamu anase yare ahodo a na etete wo no nso watimi atu ase na afi nyoma nyina atimi akonkan e de ama sabre de time eba misha ene kiyenje eba ka zo nkomo na me no eba bedie nti bia wo bia mepese obenya bre ne adaje no wayi wasum no ati nsempe ya ebe na nso atimi atu na mo na atimi nso abo awda setire mu e bia na sabre ya otimi nka ko drugstore pharmacy herba shop Lances chemical shop bebi atu ado bebi atu ndo ton bia no edre efre no time eba misha na afi kiyenje eba capsules no won sabetimi akabina sabre de doctor atenasia what train sa obe Fernando yare no ha watimi ato nanim ebe yare bi atan so ache yare bi atete wakwa enkro mesro bomodin so obe Doctor Sabiara 0244 417 669 0244 417 669 so ofenya yabaje ofeso nchem na se mi se bia Doctor Tansia obetimi de mama ne oman so atimi akonkan e de amawo onadofo mpese meka cho se wo yare a ye frɛ na tree di yare e wo ho sa yare o yare a e kan nipa ho ede ye kɔ na ede yen eba enam se bra ye wo ye frampo na e sha seti sa yare din ezo be pem ene no yare ekoso a eha nipa edi nipa nyawe e wasase so de bia meka se yare hodo bebre na aba wiase a sebe ene no ye ka ho asema na se yate